na inya ndeba kumwenda. It's sort of desperation. Jora mwekora omba kurara kuru otuko rokire agete nyako muntu atiendete agatoya nyomba na akamama na akendera okaraku akiruga out of desperation. Tegwa akiendete tokendete kwetheku ko antu baingi gige ko toka bakwenda muntu gutagwa ibadukene ahuru na uhuru kwena inya muno inya bagwata na bo bairi ba control giko aki na bega ba control giko aki other tribes itire ikiga gwa giko igitwire kia thene muno George Meru igwete kona giti kia deputy president kia professor Kindiki Amero banenkerwa ukona the same giko no tungukwira Mount Kenya tukaya twathukene ukona batu twire tutrasite mwiko ima ne awa brother but ukeja kuona nande ibakuga temblather nande no nkwenda okwira tha ikie tuma Ruto akwaria na na araria ojora kuona Rahima yende Meru akiuga Meru kenda bamutunya giti kia KMP tiga bagwatanirite na akauga it's impossible akauga agakaragite mwangarire akathithia atia ndira akienda kuma fegu ikura Meru batenacho batiberungama batano 10 the same thing na giko kwethabete kaniria gutwika mwiko agetikiria Matiang'a president kana Kalonzo iwe kanguge jomo mono kuona baenda gitiki agachagwigia Kindiki ya professor na mwiko otwa kwaria au agitiki kidio igekare Meru barona gitiki Meru akiurite kwa hivyo ikuona ni bate tuba support lakini bapate kwenda tu support wewe tuba supporta na bate ndo tu support na ndo William Ruto na ijanto baba atinya still Meru na embu tukela to athukene of which kire nyagete thaira nyayo epati egiko kana Rutero no ntugi kire nyaga mix so no kuga Ruto na ije na ije Kalonzo ate control Somali baba Kenya na ibaba inge mono ate control anto banyanza ate control ba western northeastern ne ute a control na ja Meru aya kathurana so kwa anto ba bombe na ku produce presidential candidate urabomba gwita omba ko unify ya muntu ya Martha Karua bateona na batikinyakwi. Thank you. Tukiza kiwa bwana Kinyua Rutere na rungi kinyawe kwanza yeah DCP. Yes. Ukugora ni bwana nikiuga. Babwe ibwirigirite kana ibugwire bukethra bwina United Opposition ira buka kuringana na babu bugwa bureza mo mtu eje na bya methe nongeje na bya methe ne bukarende bu decide ni mtu riko bukanenkera orende itukona Matiang'i we na nombere kwithira kifulagwa ni Jubilee. No, kiuria kikejira atiri yora ni kiugwa no kwithira pengine rais nonete either way utira babwe opposition leaders bukawatanira buita muntu mononto orende Matiang'i naromina bwawe babwe no bwithira bwena muntu wenu akiri no ngira bwene kurungamia kiri kithurano ka 2027 could it be that butena ngwataniro we una kinya rais na kumenya obu tirere akinya bureta ngwataniro kenda bumba kwithira bukimurita and what do you see nonto wewe na kiongozi kinya gokua no kuthetera muno gitiki kia president barita bwana Ruto President Ruto ntato iria kwaria jaire ukuragia cia matusi na ngwataniro ira tukuthithia twi wana DCP Ruto atibati kwithirwa akimenyaga so far atibati kwithirwa akimenyaga no witite kwa flag bearer na ndi ntato ici cia kuga anga tutegwatanira yu ni rutererwa thirikari rukuona u lakini batu ibiraga Amiru na nkera Kenya ni mapema sana kutangaza msimamo jwa DCP uria gakara tukauntwa one ambuge William Samoei Ruto manto jere gwita kiaragia na jera kuthithia president Ruto i president na gwatu ikora gwita kiugaga
opposition ni ajinga na batena sera then atebati kwithwa kimbutha na opposition abati kwithwa gitaira Kenya ngugi ari ofisine atebati kwithwa ari iguru ria ngari nontu William Samoei Ruto tikura kwenda tora turonere kamba wena athurirwe so imbio yo ngwe changiete William Samoei Ruto kuthuta iguru ria ngari kairi au no kiurege kinene kiri nimbi number 2 niki William Samoei Ruto antu ethirwa akiaragia mantu ja witi na mbere na maendeleo na ari ofisine niki agukara akiaragia gicokera migambo ya opposition yanga batena sera ni akumbagu bateno ni apusi niki agukara akiaragia mantu jau kwatu kantu batena impact na batena inya buruna ni ajingo ugakuga so cheupera ni njire gukuonia William Samoei Ruto wigintu kio muruma nije ruama Kalonzo Musyoka na raumerite akiuga na gutumirwa viongozi ba kanisa atonya thirikari-ini acoka uga kunenkerwa 2 billion atonya thirikari-ini arega acoka William Samoei Ruto wengwa na rariria ri kamba auga this time round riwe riwaro ikamba ritikaro opposition ikairi kari gatonya thirikari-ini so ikurikithie migambo ya Kalonzo atina swagwa ora Kalonzo akuga na that means Ruto na kuthangika ure ikamba ritonya thirikari-ini no gatega friend Mutua leaders be kamba baraba already ba thirikari-ini ya ujo move of motion turajo ngire Rigathi Gachagua Mutuse nukuona antobu migambo era bakwaria bondi Kalonzo bagwataki so ni ata arinda sibomba gwataki muntu uti na sera muntu uti na akiri muntu uti na nyamwira na riketi antu that means ire ni gintu gyo kuonia thirikari ni inyisa moya bwega na kire kinyi te thirikari giki kiongozi DCP Rigathi Gachagua na rejete uga kuma Kalonzo Musyoka agweta kango kanjara mugi kiu kira tumire gwatuika Ruto agete kamba na atema makairi nundu guthe gugintukira musumburiri kiu na migambo ya mwekuru wa former prime minister Verity Raila Odinga ira raririe auga Kalonzo supported Raila miaka 20 nyuma akarite awe na atoa museriti no tigintu etagia kenda akaria baba ni hiji mbise kuona ni ya kweli Kalonzo ni true friend na mutano waje gikante tu wa Raila auga thai baba wetu uratomba kuromba kirira ni Kalonzo Musyoka nto tambitire my father so migambo hiji ni rumere William Samoei Ruto mono nontonije William Samoei Ruto no girete ngara kango kanjara mugi auga aterekeria ODM isambaratika na aterekeria dira ga support Kwa support ODM na wena Kenya Kwanza no Secretary General SNG Sifuna oragia utondi ati baba marwete ODM ingrimento nekiri Kenya Kwanza utino ingrimento jeweri na tuwa kwa ukweri ati ODM ikaronge kamuntu ati nandi igatonya ki Kenya Kwanza kana igurwe iketu mko na ndino ile radide tukana 20 adhiera radide tu anniversary ya ODM Mombasa bara innovated all leaders including Kalonzo including Rigathi Gachagua including Uhuru Kenyatta so uri mbise kuonia kutefe valise mwiriara ya mtu fulani kutoka no gafebwa ate ajokia matunda ya ODM so William Samoei Ruto orani kiba kuga kaba otinda kugwika nora muntu igworaga watinda kugwikira muntu utena mungerane kutigi muntu ja Kenya Kwanza narwa na kutigi muntu ja William Samoei Ruto na kutigi muntu ja thirikari ya Kenya Kwanza kana unda ndio ndaona natokumanisha ndio atiri
twatinde kuuganga ati William Samoei Ruto na inya kiamene kia ODM no tukinya kiongo Kenya Kwanza ige kithiru no kwenda kuga bajairi mbuge ibu akenyi letete kuona a good example I think kiki kimo kia mwisho kia election ile endelete direction ile endelete mbele na ile ingi endelete ndio uterero maraba ile itambisa kiama kia gigakũrũkia candidate ndene mbere na kila kingi gigitambisa na gikirikithia manto jara kuga ati Kenya Kwanza ni thiri na tukucio itakinya Kenya Kwanza utigintu ja Kenya Kwanza no thirikari Kenya Kwanza kila gigikite Kenya Kwanza mwangana na gikite Ruto na Kinya wengo na ije bana kinde kiowe isomire constitution no tubwegita tutakinya 2027 ukija kutangaza 2027 election ni next week ndio Kenya Kwanza na kindiki na bao bondo ngo kindiki haraka ukaigwa ngine na wewe arena sokoni. Okay, thank you. Yes. Watinda kuigana. Ndiko mimi mbilo tu na confidence na Kenya lakini ngotari bana ndakuoneria na mpumete kuraja ndakuone thirikari ya Kenya Kwanza ketigere ake kwa advertise uthirikari rio nigitari tigere nigitari bagwatirite ugwetekania na Kenya nonto Kenya rugote thirikari ya Kenya Kwanza rio na kinyamba election ikonania obote hiyo lakini tuonete candidate Kathumba bakuntu mwanya ba DCP bwana Kinyua bakitieberia kiri by elections ira chitite na mbere bakatieberia I don't know kethra ni kurwa I don't know kethra ni mbika na ikwarirwa bakwarirwa na mwambo njuriko ibe tuonete bagitieberia mutuanone kana kiri by election ira tweterete kuthiro ikithitho meaning pengine kinyabo no bethero iba kuona maybe DCP utino yetite kana maybe bia mabibi ngivi take off or something kiragireo ampecho kiro tukiri kiwi ni woni bambe gucokire kiragio tuma basieberia kiragio tuma basieberia wiji opposition itethero in government yes opposition either opposition neti itembese itembi ni ume bonu gutumaira kenda butuja bujukia botedia bora kebisa thirikari iti eberengi tonye begarira thirikari thuka jeje iriku gite kia mbere kire giatumire mwanka naru wona unda ithirinya mbere ni ume jabu batu tukarongeka cheupe na candidate uronge na candidate ende counter attack ire tukuthithia ni kenda tuthia counter attack tutiga muntu mwe na cheupe korwa anja yetu anja ya DCP kana rengo DCP na anje ende DCP mbere mantu jangi jonde ne kweberia thirikari ya Kenya Kwanza ofisine kuto te kuria atiri uro kebera kana counter attack ire tukathithia ini gintu kire twerekerete ni ura thirikari William Samoei Ruto na William Samoei Ruto wengwa akebera ofisine from that twambire kubanganya mwira mipango ingi kuto te kuria ungi ukayukia ituju kiende thirikari ije ebere so kinyoke ja kuona mtu DCP ebere ofisine au kila mtu ujungi the agenda yetu mina agenda ni kweje William Samoei Ruto one term to kweje one term then tutukumendi uwe su bora one Ruto eta one term from there na ndi tuikege karo to bange thirikari no ka cabinet prime cabinet minister no ka CS wa finance no ka to bange thirikari na no ka nyamwira thirikari ejere gategera sa ire ga kanjira ire kathithia capitation cie ikurio tu cukuru ira ingiro gute capitation ire kare ega etiuga ana beto boringo medisasi ire kare tandawa masibitali yetu iu ni orengo retu no ntu thirikari ya William Samoei Ruto nere miburu na kinya tu atunda kukara thirikari iji yore kuona MP bakithithia na MCAs ni mona gutinda miaka ire tigere ire no tutigerie budget yema to the election no nataka mantu jari ikiri kana nyamwirere Kenya Kwanza yugite kathithia ire jire kairire jana ngaire jatandatu miru rutere rwegembe yongera rongo bongi igurura bure na ndi amiru batu ciokiria
no to barekiriro kimurigo na barekiri kaire na kairi so batu kweberia mantu jajo na kuthiria urongo bubu chabo bonge boratire kuongero Machakos na Makueni na Kitui ni kweberia William Samoei Ruto kumwoje one time ebera nto babega batonyo ofisine from there to ambirie kwaria unandi na tatugateithia Kenya na ni Kenya bagatetheka. Thank you. That is the point. Thank you. Yes. Bwana Nick, ukuigora kinywa kuga. Yes. President aruga antubaba opposition mantu jao ija thatu. Kasongo, Ruto must go na kuna ingine moja. Kasongo, Ruto must go na one term, right? Atotena akili. No. Yes, na wabahu agenda bainio, tubote agenda bainio. Na kintu kira batere kwithira bakira antu nura bakathithiria antu tikuje kuwa Ruto must go one term, not one term wize itikuleta effect kiri wa Kenyans. Uweke yako karia mwana siasa. Do you think rais na right ya kuwa ni mantu bote agenda bainio na kinyo tegera kinyo ugono kuna kuri agenda ero kana oteo. Na tora kinyo ku arua bo barenda bora atoke itoko makani no kajugia lakini bora atoke. Yes. Lakini nindi na tukoria atiri no kumenya nini yeyu ichi chumba ko thikireta rimwe thina rimwe ro kona twina cio nontu no bwikire mtu wrong nontu te kabo kwendete tu kuita mtu rorio ndenda kuga atiri okinywa kuga DCP kaiya timu mubirere era eura mashabiki mashabiki asa no ekiora Manchester mubira yumera muntu agwa oreikia akorekeria mubira oreikia goalkeeper arendire watona mwije wato but muntu ore ogwete ngoro no ene challenge chora mubira yo kuringagwa no ra yo kuringagwa center forward nambi antobaba opposition ni wetora o maisha jao jonde ninya bakaya babakare agiti bambiria kwera anto turethire thine jikario jwe jikario William Ruto no karirite giti bagwirio mo support na bakareka bakamwakanya karitanguge manto jaba kwariria nga kwario rongo uga you make a promise na Sarinda as a president I make a promise kuringana na mbecha iriga korektwa kuringana ndona baba tunengara mbecha kuma ndicha ome kuringana mbecha iriga atumiro ki marando yaja toire jari kume gitara kibake nonto kibake no marando arita kenda arita ngugi nonto nuri kene kibake agikuruka no yugite otera ando akwenda thirikare ome tuingira twakara tutera ando na kibake agukuruka aki thirikare chao mecharekeria marando temsigala all very confidence na ira twitere project nyingi muno Uhuru eje gitara kore amarando astrago nonto amarando jara ja spyway bieni biandege bia Kisumu na ramiche kairo chionde ngari cha mwanki ambiria kore amarando the same bare aruto na marando jajare agwa no ja kore winyanande kwa muntu uju baba kaijoro na mweje anyire nja tijiri na biuma akerere angina ba evie nchuku me atijine iyo biuma agokanagia tuka iyo biruma kweja inyokorie mwana okwina mugate juma atemenya akauga isasa iyo akibrumba ndianja meko nukiwa so anto baba ngogeao opposition igukoswa thirikari no tero bomba kuona akivivia president evivio la gokwenda MP betu to badurite kuma terecho ndene Kenya ibo badithagia budget bareta badithia na ibo bena maratasi jonde na ibo badithaira president budget badithia bakona mantu ja mweja arema te president weka ikadithwa ibo bekaira gwekete atigara aneo eu ni atigagwa akauga inegeta nundu tuma president areo me mwankana arua Kenya batori mbietuma MP be parliament na babeta baumagara betete oja wona MCA betete bakauga ora rikuote kiara thegi ngata akanda gachana atakanga kirasi kina kia ICD agikinya atwambe jiwa kadithia atia
akaga so kaba botega mantu arutero raja bobungi ndienda kwira kinywa no kuona rekora baba rarungi bonde and DCP ba iba withindrwirite iba umire bakarire bono teno betete na batiga kiama gikariu kiama kikino kyokwirwo gigachinyana kikiare mwa gwikia candidate baba karungamana by election owo kuona bambirite kuremwo ikurungika no bakaremwa okuona kiama bibinge bigechita bikarungika biri independent byama byo bikeja bitonye Kenya kwanza bionde like your president ambankite na manto jau bobonge president nakuita project iririo na nakomenya narare kamba na Kenya areria na barare kamba la promise project iri kavivyo. Yes, in fact there are promise around 110 billion projects. Yes, nande imuite thina a promise imuika thithindona mwanko muthia ndironde jwa siasa iro promise ira nyinge chingagwa so urenda ombira promise si chionde 110 billion ikaingwa 2026 not 2025 maybe you already ageta China baya jana nya billion 50 even Germany ya jana 50 hivi beche kidogo muno na mwe ageta China na arua kagwiri otentu koroni rotethiragia nya batero ndanda arete me anke atano mbuga roethira na arua kana rojo roethiro kajukia ronge nukiuga no otentu gototere agaroni otentu gotethiragia i Run. Anko uri bwana nika. Yes. Mtu no atiuria atire dai mwaka yo mwisho turi of course no 2027 ikethirwa iri mantu ja siasa. Utengo ikethirwa ikiriteka. Nimbi president yareterete mwanka tukinya ndaike mwisho kienda gutuika na ndira kethirwa kithiurunka nthiguru jonde na keya na project ucio nda kweya na ciambeche ukithomba na kimenya yo tigarukite mwaka jo mwaka menya 110 billion eune kambake ekwiza Meru na raiza nire Meru eta Mombasa kaja na si Mombasa ipesa yote within 1 year itatoka wapi atio to kararia ugiata Mombasa mwanka thayo te project ite vive twira chegwikira lami ma highway na tiendelete mwanka na arua na ndaga chiri akagwa inene nani jagari orongo na taja yetwa njirana nande to bakona ntu batura Mombasa na ibara ino nandire tukairania ngare na gwe ari ande kenywa bukethwa ande kenywa obati kuba kunjere kuma igitara huru to kunjere kuma ndogoria kenywa atire moria ngare mwankira thiraira na ara turathira iria mbere ari amboncho okay ndera Kenya ari ijori neriko ndakwira tiwiretwa tena ni ngare mwanki arera thira iria tura kora shoke mau angwire na no kuigwa na militini shoke mau militini dikira na ndiriria ku era mero na ndwe indiriria Mombasa town Mombasa town na dikira au me agwo te kumenya thote rega gwa tumeka kwa militini bakajukwa ni kibona bado tuko Mombasa dikira oweiro last week muranone uretete yani kadi mwe kiwera yero kore Nairobi netere nesinjiara tore kwa militini ukajukia taxi ugeta ingare hapo kwa militini tira kwera antu ba Meru nesinjiara beringa mwangigana ibasi ndege ngare yasinjia no ndo agatindiri yasinjiara gatemenya ngire ngare mwankire aya ngare mwe mwanki na ngakirwe eta Mombasa kairenge irangerero kana no ire na ndi kamwire station ire kiro no tocho station kamwire na shukuma ero ni mwa Mombasa ramie Mombasa highway ongwa na ndi tugwete kana ni urongo wa ari ewe na tadano etadigo ngwa militini Mombasa na ili changamwe nije makosa jajaro na ndi ina Mombasa jo wali amuntu tena experience thina muno nditiko kwa lakini alikuwa nala last hata inwara ambaye hata ambazo ndio toto bakari ngazimwa otokere dimo na message tu wala tete bas ndetete na ndege ndaitia na esinjiara so ndege tuweka kwa militini airport ugacoka international airport no international militini kuma au or the same militini ni esinjiara na wewe yakabweka from there
ekajukia bukajukua ni taxi mbugeta bugatonya na ara bukwenda nego twira Mombasa ego extend no kiwa kiwa tame dikera sio kemai kuraja muno sio kemai kuraja muno Tiambo kolektia mwe. Kwenye tuma mtojo astreni. Kabe hayi kibaro akiorongo ni William Samoei Ruto. Kundi fendi orongo kulinya mono. Atuwatere kenywa. Na ndo mono gani mwe. Kwena gento nikiugire awa babu pro opposition na otere akinya bona gento keke kira thirikari kuthithia. Na rego kumunga mukono wewe siara ni kemo ama. Munga mukono. Utare gatire to munga mukono. Lakini anga ndokwira atire is it really true that utena sidiara yongeri menya tutora yotora na tobu wa ke opposition mera rote no yongeri ari ndi we yongeri no kubacho kiboya kya munaiba haya turinde netera nadikire naine go extend wa kaire yuma na Ivasha eja mwanka wa Kisumu na jau jonde nyare andawe na ugetha manto yo jate kuthidwa Rami ya highway ira basaina na America ya kuma Mombasa na Nairobi iyo project yenge ya mbere tikuthitho ontigite besa ina naira anko uri kwa nike aigweta Machakos last week ira president ya Machakos na rauma na raya na project na raya na barabara ira kwenda ithithwa ituronere Kalonzo Musyoka no agita barabara ene the same barabara ira cia launch on tukuri president na Amurika aua tukwira president ya Amurika ikwari kinya na irarita ndene barabara ira na njira ikiona na guogwe kwambiria kuthithwa lakini thai kuma president yewe ta irarita biu na bibia itire utengo ge kuthithika iyo na retie ma ankwire au na retie ma na retie ma ndo corrupt no kiwa ogwa na ro kathithirwa muranu ntejo gwataka no goro no kiwa eyithera kuthithia muranu rire ona gwita ni mudi na gucoka bu mama gucoka bu gai mwana mwije bwega muno tweje twaronchi thoko ya Kamachege na kindiki batirone ne toka yakagwa yeterere thithirwa design no kiwa yeja yambiria gwakwa na thaini gwakwa ndia twaronchire thoko chiombe cha kwawe ya mwichione twaronchire twachoka yetero engineer ya kuya site baadaye chiombe ni withithagwa na ni wironchagwa inyanjire thaichi echi kuthithwa kariene ye iteretiara rire ikoroncho wetena ndi gwikirwa so gento kionde kironchairwa na gachirwa mbecha inya ndagache nivi still ni akirwe tena acho magazetini na tweterete ija ku ethithirwa design na choka contractor na ikaro na ethiatia yakwa so kira tu inakio katukwa impatient na nuiji nyogete nyote rio mbitango gyote ke baba bare nyama nyama njaja ko nda weta okathithia ondo kogwa urendo giterwe eji ugeta wakarande kathithia atia ikarugwa igakua na nyoke joke tha itayari we process ye thaire tethiri so antu ibatige gukara yaka o weja inyawe na ng'ombe nja weja wona gen baire ukamekama eri ara anto baire wona anto 10 wamekamara anto 10 wona anto gano kamara anto ega ite karago ile o process kiara ng'ombe yumari teijere ka umejere na wetere riu ringi kethe intore ne rithiata ritere chuwe na kae kethe indere ritere guru cheupe gutitago baba bakwambiria kuga anga thirikari irasimethithia kakwe William Ruto inaru arejera inaru Ruto ni uratha Kenya kuma 1963 kaba bande batathiragia nguge babejete bagaba kuthithia mbati nguge igete gita kwa kuringana na process lakini katwitikaniria antu amwe bwana Nike no kwithirwo pengine ni rais kinyawe ngotiikire muteone nontu kwina promise nyingi muno ekite na sometimes utibatere ku make a lot of promises iro kumenya wengwa of course kithirikari tukumenya kuna process nyingi muno rithi atawa kinyango yekiritika lakini wahe udu kuikira antu promise nyingi na no kumenya wengwa utire ikombekika promises you on the maybe within miaka 5 bela twaririe cha mero aja turi ichongo na twariria
Nondo twera anto manto je kamba lo bedera batichiene na nya batekarochiona ondi enda twaririe na aru na ugira spy we Meru Yes. ekathithwa auga state house ya Meru igakwa nugiwa Yes. siwe nje gakoromona ekathithwa ire ongoing manto ye jongwenda twariria nugiwa njira ya ya kieni ndege bakwega koromone Itambe. nugiwa Na sibitari. na sibitari bibyo ngwenda twita tukiara area Na ndike mibango yonthe ugira ni iriku irambiririe bwana ni. Meru general itambiririe Jo izo mo. jojo tambiririe Jo izo mo. na chama oitejere sibitari ichejere Ntiyeja ku. nichejere muntu ojo narionga na ndene kenywa kare muntu te conversant ya manto Lera okienda kwethera were muntu ajo muragia biuria bireije oni ndingatana na ngavana ntoithinkia na indingata enenwe ndienda ntukwe wengi otoretere muntu kuma mao akwire arango gukinyete kira abwiri kwetha kiara area stadium ya mawa nerero ekambirwa na imbije mwankana arua kwena rambling ya anto bara ya bayete munda na ijuda ingavana ngene aju kenda anto bebera na stadium ya mberia gwakwa kwa wito tigae manto ya kuthithwa tutige kurwaga njire kariene thaini gwakwa no nitereti au ite bakithirone na ndengo giri gwitwa anto ibarionga ekenda bamenye impina ambie kuthithwa yes Sempe nkwenda tweka na werone. Nontu utikara menya what there is. Tugaturia mumiru mundune na mukenya. Na makosi zeranda onere ki batu wana siasa. Na batu tumba kuja kwaria. Nyatu ingo twina meia na tukaga mbithwe guru. Nontu tutie jafia. Nontu muntu ethirwa aketage agasaindi na thirikari wakanyira no orage kirindi kimiru orugi muntu kana niki na Nairobi Na te ugone ni urapo obsabite kiria na ndo wewe muntu ana siasa barato turaga kuija nuntu nukuona muntu nuntu pengine nuntu bwantu ithinkia no karana webwega kana Ruto kinde kina kwaria nawe kana na karaini kau ati na anja na Meru kinya bagakua kana kinya muntu urigwa gistira go kwaria orongo bunkaga kabire muntu owe na kabire thirikari obwiti nte kwenda na ugwende nda wani utiro ututhikiria tu bairi ugambi nuntu utegomba gwita kwira Meru atiri barabara ere garonjo aramurikaga ati icoka maragita jeja gacoka jagetanja na tuji process ya procurement uraitaga tendering process uraitaga kinda ugwe ukeja kuona ground breaking maragita jeja orindi ugwe we contractor nurita tenda no dithitwe kila kitu na mbesa zira account ineku ntukwengira ground breaking ubati utebati kwebera ukairi ubati kuendelea no kuigwa ubati kuendelea na ngugi so kuja gukumbasa Kenya na Meru ati maragita jarambiro chokwa kairi karoncho karona na njira ya utheri bunu utheri boja iri batu tukwirwo kuma rura twathuranire August 2020 nyamwira 20 twathuranire 2028 2022 August tariki kenda kumira twaguthuranire ntetwire twambiririe kwirwa na chamira twacoka toro Biblia ya kwanthi nikona wao twerwa nithi twerwa nduokarinji twerwa sibitari twerwa gakoromone twerwa Meru ikasiti twerwa siwenji gakwa loi ndienda mbere twite kamba gwira bangi Meru project ucio na mwiri iruguri na no kore tikiuria bwega wori na mbeti ciundi weja Meru iri idiwa ntobia 200 gento billion wetaika ure weitia nara yani urienda kwira antu ura baigagwa niganga ya mugonga ira ika mugonjwa na matumaini so ndienda kuga thirikari
ichi ni kurigarania no tiringi Kenya kinya ndethirwa ntithirwa ndio kana ndethirwa ndi uthiria igitare otura utiringi akenya bakona thirikari kurigarania je nuntu thirikari itikuigwa nthoni iraugite bubu igekira wifi ikeja kuongera bonge na wifi ere etekirwa nengi kwariria ntu mantu jo rigarania nije antu bena thina na pengine ntatwire bakura barenda kuigwa cio nuntu gwe munene na batino wecho na batino ngi riu kinya wona kirinde mucemani ni kitu nukuona mucemani barindi uwe na mucemani barindi jo kiriki nuntu Ruto na Kindiki oteka rukati mwana wetu Kindiki ngugira gwitithwa ni thirikari Kindiki atakara ofisi ni anyo roji jaruru asira tanjaisi Tharaka yao netwire 0 kilomita ya rami areta barami including kwa wenje iteri atakareria abangania uria level 5 kana level 6 yoneka Tharaka nare atikarinya ndiguru asindi Professor Njoka huo romba gitikia ngabana nuntu Professor Njoka na Costa Tanjais akareta branch ntoriri ya university akareta university branch Tharaka agacoka akabangania uria athomi bakathoma Tharaka a produce professors dene Tharaka lakini thank God nuntu nandi antu ibete tabaiku no kametho ugatega rwaria rwa ngavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki ruria rigite kwaria 1 week ago araugite batwi kinya kithiri tunenkiri Kindiki is not enough then Tharaka Nithi county itukunindi maendeleo I think kira Muthomi Njuki aronere karonera tukwairwa na the same mugamba ju ndajwigirwe Mombasa kiri antu ba Mombasa asa ninjo bakiwa gote twa asa ninjo giteke mwega CS uchoko tunyanyasa utu promise into biorongo indi utwete njo anjo au naru akebera tugeta tugathiria mwaka twetete election iri njo akebera tugatigwa na barabara tugweta njo tugatigwa cibitari gwitwa njo kana cukuru gwitwa njo na neberwe the same batwi ndene amiru ndio na MP beto bayitina kugatiri asirona asimwana wetu haithirikari ni kuma ndi guru rombwa tutona deputy lakini ni ndiye ndo kuria the time Kindiki ugo kwirwa deputy Kindiki akeberwa batwi barabara ere gwetwa Kindiki tugatigwa tugikathani iriku batwi cibitari gwetwa Kindiki ni iriku batwi nandi ni onkwira antu betu gatuogi napi William Ruto tutegithetwe muntu umwe gwetwa Kindiki the time rira ngoru ekeberwa u batwi tukaringa upside tugacwa imbi twakathaga including ngabana kitu former governor including MP babonde bakaibika one day no to bakaibika atiri ni ndiuga atiri te Kindiki batu ante kwenda atongeri batwira Kindiki ya Kindiki tugekira suburia na tore ya Kindiki tugetithiria ngari-ini na ndo ukenda baria ni nya riu no to ngari ya maruno no tore cibitari level 5 nyamwira ete kuona ndawa lakini twiro Kindiki wetaka nyakine antu uriro kagure uriro Kindiki sukuru tia kuria wetarami rani antu betu ngari cia mira ntigiri mira utendu kare njuriro Kindiki na ndi Kindiki njurira keberari twatigwa nambi twatigwa nambi so babu bukathera amihoa na kenyoa bugirira Kindiki na wiji Kindiki na already gitike kirambirie kundimandwa no temenyi mbira arirwe ndi Mombasa ya ODM kwena fununu gitikia na arua gitikia Kindiki no tuguririkana Kindiki na ramere gukaunta gasagwa ndene Mount Kenya ku gitikia ODM mwirwa kenda ithirwe thirikari ni enenkero demand deputy president gekuga hapeni rojore baba bonde barwa Kindiki twetera barabara eneriku isibitari riku tuwa Kindiki nduwa zio Kindiki areo itodhirwa maendeleo todhirwa maendeleo maendeleo jo kwenda ndio tumbera Kindiki yeah Tekarwenda mundu ya studio au gachi bitari tenda wana atakinyaku oro karweja studio akugete na ndawa ne ya receipt au gendo ne daktari muna tebozere ndawa ende antu barabeja gaguko bonde batakinya cibitari thirikari nyantu kwimwe baragia bethukagia inyo boria ngetie gutonya mirunje neruka na kanyekine hospital tekuthuki betagani kwira
nande mbere manto bakeja TV na kwairagia miru ibeje bakabaera uma nande ni kiurenda utwira sibitari chonda china dawa ndio nande uga kempo bokwira ute sibitari ndawa chonde nyoge takare ni je private aja weta okandikirwa ndawa no geta kugura stand imwe na ingi ukaga stand ugeta chemist wiri au kwa ute sibitari yumba kuona ndawa chonde inya Nairobi hospital na agaethro oreta ku na ugete nya Nairobi hospital ogwetagwa ithimi bingi orifagwa inyana nge gwetagwa Germans ugeta ndendo okwiro te sibitari irungamirite na ikiato mokuona inya Kenya yonde sibitari private irio anto beageta sibitari India na batoma na thirikari ikare na SHA angwenda okuonia uti kuntu kumba kwetha kwina services 100%. Inyoge etadho kwega kolomone. Kwi interview mwe waga. Na waga interview wejoka biethera saini. Teja na ndi match. Are angwenda okwira. Na bingi okaga saini. Wetoka biethera magunas. Na ndene onkwenda kwira antu nyathe bakwenda kuthukia. Bakathukia tu antu to some extent. Enge mbugiishie kindiki kabara njaruo bara kiama kia ODM baugite imbi bakwenda bauga bo bakija kiamene kithirikari wingi ekeje gifomo barenda deputy president lakini nyoki atho kigura nari muntu akwena oni nyume ya murano honeymoon ndendo mbikia Germany inyote nduru atoka umwere isasa ara murare tena mbele bikerani umwera betiri ko wacha preending na bio abya murano ira toya kwantu kwera chuma chionde nuntu ugono kwana bokona milioni imwe boita ngima kanada to boitei Germany nande muntu erora gakwendiretewa it's not possible na ndrebara bakira bakondi mandi kionde otoko bakira gitioneka lakini umenye kira kwena MMOU teu eta sainwa ne kinya go sainwa ODM ne ikanya antu baba amba kwaragana bate aragana baba mwa bate ite national government ibae oteku athirikari ne kwenda kwaraganwa kaire bachoka baba ango kaire na ndebara bagakara bakiathukana aya kiama kio kiongwa babu owino no kiama kiriko babu owino arua in fact mbona akitheta rua akuwa na usandi line ni ODM aya na ndangwenda okwira obeno bakari bagachiri arain ogeta ki mwekorojo pa twimwetata Girandi Zwanga bawanga otegwa bena disparity ne nyana mwekoro raira na ndangwenda okwira kiama gikaibanga na kiama kia ODM kionde gikiatha kigwatene na gigatonya thirikari-ini kigwatane bamenye ni alliance ya rietwa ringi urarigetwa etethari na Kenya Kwanza batetekiria igintu kingi kathithua ora wije nyumeme anke atano igintu kingi nyao ODM ngakwenderunga mayo ODM 20 years yarongi nai kaba gwatana abathagi alliance na ndete kwena nto wanike yes wogwa kioma kia ODM kiambiriti kwaragana nima ikiambiriti kwaragana no nto thaiyo mtu ari bwa wonge akaribwa we leadership tere rari kuthaiyo lakini nto bwetu vitu president akiwa I mean Gachagua akiwa president na mwirite mtu turi mureto kwina batwe lakini by the time nimalizane na yeye hiyo chama itakuwa imeisha. Could it be true? Na ndiki amatoka gikathira gikia mokuthira ibara ya andiliners bo bakaritwa bati gwa be minority bajokia majority ote mndombo yokia anto bonde kinya bati mije kanisa erere ombere ri catholic bati protestant bataumere iba umere tonisa to twinge mono but catholic itself is still strong no yo ira the biggest Christianity yes nande uteno anto bombo karabate kuma inyaka nize Methodist thichiere ODM jeupe ngurie ri ukiuga ndikurie ODM no tu kuruga ekathira
ikathira giko kiginya igatonya yonde ke kwintu kimwe ndenda kana Kenya Kwanza nyenye no atonya ke UDA ndenda twaria ri Of course. ndenda twaria point blank tukakaba kabante tu utikia makini inya kinya Kenya Kwanza ja UDM no utikia magiko okira na arua kikia inya ja UDM because UDM is only a party in areas more than 40. UDM niyo yonka ikabite 47 counties. Bia mabibi ingi to kwareria. Kabi kugeria kabi ostrin kana gustirago bigia inya. Mwanka na ndu akiama kira kine inya bwega ndene Kenya. After Kenya Kwanza kuthira. Unde kuthira. Kiama kiambere twetikanirie ni UDM number 2 ni kiama kia DCP. Na kinyoge ta guteka ki muonere jo mantu. Nyamwera infotrakire irigite kuthithwa niwe kuga oriku. So kiama kira tigirwe Flag Bearer Raila Odinga. No mwanka gigise pabone mantu jariku. Jau kuigwa awino akiuga atiri bagwa awino akiuga na gutigwa. Lakini ukamuthikiri migambo no kuigwa ati kwenda kuringa kiama. Gakuga atiri kweri ndagirwa kanya ati kuringera iragwa kuringa na inya. So ndienda kuga atiri tukiariria bia mabumenye UDM kiama giku kiriu. Ukienda ku weekend kiama kiria ni SNG wa kiama kiu. The time ukona SNG ebera kiama kiu nio kiama kiu gikambirie kuigwa. Na kiama kiria nandi kiria gikuthithia nandi kari kuibanga kigia inya nuntu kionde no kuona kinya kirito opposite migambo President William Samoei Ruto. Lakini hanko uri kwenda kuigwa migambo ya William Ruto. Yes, but hanko uri kimwa bwana Kenywa. Yes. Urua ke strong. Yeah. It's very true. Lakini oyori kane Raila no robete ko hold kiama kira intact miaka hizo onde. Yeah. Dai Raila ari ukunende na around 2-3 weeks. Yeah. Lakini no kuona no kuigwa Sifuna no SG. Na kwario akawa who told you Sifuna no ugire who told you. Wategera antu baba nge the other leadership kwina baraba kwa batu baba tutire ke broad based government na tutaendelea kukua including Oburu mwenye amechaguliwa njana are acting Mutono Raila walelia Gladys Kinyawe ni a very big person ke amaki nwena kwa rimante jawe kia mwanje yaru arimbo nene akiwa youth now okireni bojo kikiama kia ODM boke make strong na kiumba kithiro kina strength nene. Don't you think no kuthiro a strategy antu baraba kuwa baki based broad based government na kwena barana bakuwa batu tutonye kiruto come 2027. Don't you think no either strategy ko weekend kiama kiko atukantu baba karia baka ukenio of course menyo tiro bakomba kuita kintu kimo strong 2027. It's either now batonye kire UDA kana bathire. Antu barabara batonye batiwe the other side. Antu barabara tethirie kiama kiria ni antu bairi. Nuntu Ruto migambo yo kuigwe gita opposite Gladys Wanga na baba ngiruto na tonyete bamwe babo. Wanga gwatu ikantu bo bakambiria kwari opposite na kiama. Exactly. Ikyo tukuigwa ba indipa. Mbati kure antu bara very strong. Ibora asibere kiama. Umwe ni mwe kurora Raila Odinga. Number 2 ni kijana wa Raila Odinga. Number 3 ni ali Raila Odinga. Ukataka migambo yao na ndiko kwa umoka kia Marekani na Oburu. Oburu gutinda kuanga nini mukuru kirira ira na mwaka jumo na meri. Ewe utikie gutethia. Turi ariria fact uma bokiama. Kiama giki kari kugeria ku weekendwa ni William Samoei Ruto nuntu nonete ni kiama kionka ki strong na no kira kitharo ni opposition. Kiambirio tonya sendi Gachagua. Nuntu ibage baeta direti rega roncho etanja na migambo yambiria kwagwa. Eje feba karoncho na karoncho ni sendi rari ali kwa DCP. So Ruto na stress nene muno na nakugeria kugura Gladys Wanga na akageria kugura babangi lakini let me tell you Ruto gintu kiria kuthithia ni mbesa cia Kenya kuinyangia na kugura baba gakuiwa nuntu candidate ODM ikarimenire ODM kiria antu bonete ndene ki William Ruto by ODM for example Gladys Wanga ibonete njire ndongi muno ya guketha mbesa kuma ki thirikari ya William Samoei Ruto
chaje akiberaga batue oni ninga usapoti na wana fati cha kugaba kogoro wewe ndajo kiojo kako megambo ago tumera boku nikio yende na fati nikio toma wivu atere wena facts na fati yes aba cha kugiba kogoro nya kenywa karuto akiwa akajo kekia matere keriari ikatira kiama kiawe toba gumagala muntu ari mpengo aje kiwe mpengo mekero ndekujaja kulinda ndezizina ndai ndina fati oni koza kwanda deki wenchera chiondo tonta rekwa ogwe nene na ojo gakoro moro ntwa kuigwa ate komenya go kabaka nteto ako mwerekania ndi ndo kuira na ndo kenda kuia thirikari Kenya Kwanza uri on DM this is the right time no kuigwa baba batwire go kawira go twire na we irwe mbecha bari mwera bambo to mwera twire na nyono reku bari ga jukemi enyo ngo ko dakara rugeo enyo ngo ko dakara rugeo una mbona kanichene nyono kawira ako kanitete kari anto bo raga menyo atara ko derua ojo nande atare only atara ko derua atara ko derua ni chitaroni dhati ni chitare kwa kawira ibo ibo bamuya are tware ko na gamba airwe mbecha kire wa woni ngotethia ba uko beta kiambu baka mujeri baniki bako ojo kanisa tike mako ageria okoroka no kona mwana bui mwagi ngoni akoroga kawira ureni na ndege ntwithi tomboka na kiweni mwaga na mbonerie na ndare gutabwinda uma mwathani akweraga na kwanga ya kuonete ume ndisi pino remete bikaira mwathani tegudikira mwathani uriko tombere tapumendisi waberaga wini kibabu mukari wa nintobi ibya ntobaba no ntobaba baeta political broker weje wethro igwe pa wene na ndi ntwithi nkineri na bangi utonte kuona na bao bono ari wantu ithi nkiare mbui lakini the time to ithi 2027 indonere kinya fo manga bana bangi barachokere siasene bagweta maiki irobo gwata maiki bakigora tu ithi nke maguta nora mwega nambi na ndo tore Nairobi barajire bonde lakini weigwe tu ithi nkiaraga abai okaiwa ari omori bie kara ya ndo ithi nkia a 2027 angwerekena a 2027 wena meanka ya siasa dikera ugo no gotwagete na jaba no gotwagete dikera ukama getana ya chibitari aja oiwa waje tinchoma one jaka ena timbi okwe mutige gitegete ya no 2027 mama muntu getambeke na kwa mamieke ukobonte kono ndo akarara weja gwatweka igwokwite na ndo karere manto atudinkia kira tomabuya karaga gitegete ya no 2027 tugeta dhurumba roti noro gasinda no kanga bana yes ugo so nandi no kwenda kwera atiri no yarage no kwera arabo gasinda kono abaniki no are ndakuya atiri no ntoba kwenda ndia orekeja no ere kuraga no ere kuraga ore kuraga akare so ndenda kuwa no ndiem je ku weekend ne thirikari Kenya Kwanza kogeria no to thirikari Kenya Kwanza mathujerera atarite ronete ikomba kujukia kura cia Nyanza igacoke kajukia kura cia Somalia ikoretwo igwituro guku then kira kibara basumbura barenda kujukia kamba ki bajukie kamba bomba kuura mwiko na Mount Kenya Mumiru so ni kitu nukuona aisirago muno kujukia nyamwera bariko musiko joro kuona na ndakurikwa anko ndo mwera musiko joro kuona yori makethirikari ke William Ruto wengwa okay anko oriende mantu je kamba uaria don't you think no kwithiro pengine na succeedete kubekira mukona nto okay yotegera nini warari nio tuwe warari nio ya 4 days already leaders baingi bare aligned muno na Kalonzo Musyoka ibarari campaign ni ciao ibarari ke meeting you including the governor including the MP ibarari ke meeting you mtu raregera gwita ke meeting you mtu gwitwa Wavinya Ndeti no Wavinya Ndeti no ararere gwita ke meeting arauga ba Kalonzo nithe anauga ba kurumwa no mtu gwita kuwa Kalonzo atena akiri no muna kurumethe so don't you think antubaki nyabo kinya leaders baroterera ukambani beberete Kalonzo Musyoka na Kalonzo thaino thero ati wenka no kintu kira gikarikite kura ntu bena kya guku kinya ntu bare kuona bonde ibaije who Kalonzo in ukambani so kira gituma bathithio ria
ne tamweji ethirikari ya Kenya Kwanza itigere bakuona bagakethanga na bakarejanga lakini leta bothe bacoka ki Wiper ndendo kwira u ndina uma nuntu nimbije Kalonzo iba kwaraniria na antu baba no kathikire migambo Kalonzo uteri ara accuse Alfred Mutwe uteri ara ringa Mutuse no Mutuse bongo bakuwe kamba leto uruo kiene lakini bare hariona nuntu nakuo tumbo kethage Kenya Kwanza uteambite ku support Kenya Kwanza lakini uma nuntu William Samoei Ruto narawire ikamba leto opposition no gaikie kamba thirikari-ini Mutuse obinya ndikoria ni Mutucio gaikie no gatongeria ni Mutu agatongeria ari akwenda kuonia ndenda ku mucogeria mwera ODM still is strong nenkorere ODM eka weekendwa ndiriro kona SNG Sifuna ndiriro kamona Sifuna eta kwa thirikari auga tutam ome gugukia ndatu higitika na babangi chauke kenywa etindo choka amwe na aja antu ibatutegete na ibakwenda to move from A to B na ndio jana ojo agochokera ndienda amenya mwanka na ndi kethera kwirwa antu ibaretire atongeria bongo bekamba bondi ibaretire tiga wavinya ndeti mbere manetikiri ibaretire ugetokierwa naruo mwekoro ku ateku arere kwa ng'ania mbere metikiria na rere no ugatina kuga agachoka menya choka agachoka kana nukiga wambe wetikirie na wera kwa wetikiria manto yo angeja ka jarise ko kinywa netikirie kamba ireretire na Kenya Kwanza na nde tiga kera ko bakaba convince bachoke yende nyankuga atire kethera William Ruto akombo thithi nyanusu kana 3/4 mantu jara araugire nundu muntu wande kethera akomba nuku arito mra mo kethera akomba yes menya tebu athithie kethera akomba yothe twaragia thabu probability na mwanadamu utumba gwikira gintu kionde nguigwa then tubatere gwikira jama ingi no uko jama ingi gwikiri na ijimbia no uni ukona ndeto tiri ndete na membori ndoga nikwa ne ngondu rekwa ne ngurwe wewe tote na raitie kuga ikeja uria na tankarea yoni mbije kwe bobe jeta tore abo kana nkarea ninka no kaubetie na goro ukejota ke muntora wathithetie ngarira ito Tesla au mereta showroom gweta kugura ekirete nguchi na wairi ora wa inventete bamuthokera na showroom bara yakwaria abo bonde imware omwake waririe nwe no muthikira mwere kandi ona mwerete obiciewe ukiwa no mware agite tha no mwene kampuni iriko so muntu ne thaire jore akuga na antu batwire company ne una batije nwe nwe mwene ko inyaruto manto jara promise ite nwe wije jara kathithia na jara gatigira je thithagua nuntu thai last time ndakwere itwita kanisa ene mono antu to bakuja tugita katura aku tuthethi kombere na ije no bathatu kwiro tura kanisa ene na ukwaragwa uma kanisa ene re na twira kwa pokea baba te pokea gaba ura kanisa ene so ndendo menya uwezo bwa Murungu na mwanadamu mwanya mono okay na Ruto na ije na arambe chikathi atia na ona tuthitheria 60% to 70 tugetikia jara ugite Jakobua okay au ange kire ajumbe ba bekamba utwoga choka thinene kamba thairira gitire nduga ritumbo tura meanke komirere o me thirikari rithingatite Kalonzo utaro mari jawo kona Kenya onde kayujuri bati mwekamba wote kiathithete atia ena kyo ndu Kalonzo akionga nairo so ikamba rongo iro rikwenda maende ori thithirwo mwanka na arua okay na wega bora ira kira gitumara ira atwira bui ugeta guntu gwitwa Kisumu agwatana na thirikari cionde kwa gukathithwa agwatana thirikari cionde kwa gukathithwa Kalonzo aero awenka
no tiko kiuthithwa kwawe na ikia to matuga kia toka buringite kura rondo tuga we na right ya kuthitherua inya uringite kura but ndona keja kwi bareja akibo na ndogo ndona keja ri o muikia naro kurwa nawe na ndona atienda ndwa weta nara kwina peace na naro karunga monwe gutena ndwa na ndona keja kuthikira akikwina ndwa arete the project atumba kureta au na ndikia tuma wona guntu kuria ake kukwiganu thirikari gukiona biggest project itikeje kurwachio na ikia tumenye kamba na ndi kuma William Ruto agwitano don't be a very big change baroge bate tu na bata kuwaka nagwe naona ndoneja akeja everything tojo beta bora ni PC barona ne rawe na baite ngugi. Yes, thank you kato bere una ndito ntupa time tutegere leadership bado ya Rais William Ruto ipuone tema jera ya kara ruterero Tanzania ruterero Uganda Kenya sibo feel like mutongeria wora baino ate ubathetera nuko na rutero Uganda rira Bob baragwati na oyo barakarite tuko 38 baingiri thirikari ya tiumeire na yewa batu tutena antu bau na tutukumnyina bara tukumnyina bagwatirwe jeshi yewa the same thing lakini at the end of the day atona President Museveni wengo agitumire na wantu bau ndina bo wakoko fringe iyo ndio jina alitumia na uma antu bari barachokeri barukirwe thai na bachoka Kenya na kuririkana muturo raringire thimu kenda antu bachoka ndu gwitwa Uhuru Kenyatta. What is happening with our government nonto etre itare mbere itonete bado Kenya kwina nani raba batirire ngi Tanzania urabetheretu uti mtu waragia uti Kenya Musalia Mudavadi urabatere kwari ataria Tanzania Kenya zibora ibaba ingi muno gitare kura in election very true uti mtu raria president wa atiraria Musalia Mudavadi atiraria. Does it mean that thirikari ratu nionika maybe you collide na ndikuru ira siri akwina batu Uganda na Tanzania no tutonete Tanzania kutena freedom of speech of course Uganda the same thing kutena freedom of speech kabatu turi Kenya tukwenda kuthenya tuichoka au kana nimbizo zongwe kuendelea no turira Kenya ziko tukibaba usafa Tanzania Kenya zibaba usafa Uganda Kenya zibaba usafa lakini utemo tongeria tu kwariria antu bara what is happening kana imbizo zongwe na thina ka Kenya batiro bongo kana ni untu mutongeria mugongo atubariria ndare ma Uhuru araitere niewe Uhuru etharai giti giko gia peace atithe na giti no Uhuru ena giti na giti kiawe kina right ekwariria ndikuru irio cha East Africa ena right na niongugire ai na ne that's the responsibility nonto aromba kwariri Nyaruto atomba kwaria nonto nande no kwena austerity ya Tanzania ya Uganda bagetagia party ya Kenya nande kwena mbandi bland itonyete na ikia tumokona muntu ja Uhuru akuma nenkarwa giti kenda wethe are above kwetha arungamirite Kenya ki na bwiri kwariria Kenya Uganda Tanzania East Africa wikari Rwanda na Burundi. Yes, na ikia tumararinga thimu ingi ni freedom iwe na mwanya mono nonto kethera antu ria gukurua of course nije we president ugaragia gwika thirikari ku urete sinki uri efrotete turega sinki na kuona njira imwe yu nyathe itokuwa ke human rights is true ikobwiri kwetha kwena human rights and right chantu te kwa violated no kiwa na kiko to bwiri kwaria as we stand with the government inya thirikari ne thingate sheria nonto mwanadamu na bwiri kwethera akimenyairwa na nyanto beto baba kuwatirwa Uganda kana Tanzania ibagwiri kwetha be protected na bakaretwe nonto neo kore akodi betha basainete ya ndigoro iu nonto yati na ndito atonya Uganda inya tutibwiri kwetha to nyo wene nya passport ikojuria tu document ekwethia windera no kugarira ogachoka gote visa gote mbiki ndigoro chietu chiaja ni uri aki ukenda kumenyeka inde ori na kerega atuma kienda otekaie Kenya wetawichitha Tanzania kana wiata uragana Tanzania wetawichitha Uganda na nde batwe sheria une bwiri kuthingato nonto ya Tanzania kwiro kurakinyete antu betu bengwa na biashara bengwa barare asaruni
bara barare na nduka che itamba na mwekurura ambiria kubenga of which Kenya nigeretie kwitha ina diplomacy mono kuma gitara ya uru na tenande batuiria Tanzania ga hostility inye gitara moi inye gitara uru inye gitara ya Ruto ronde igotu na ya Kibaki na ndeu ni otokuga ki sheria yetu ya East Africa na bunge baba turungamirite East Africa ibagwiri gweta bakariria gintu kiu nonto ndegwitikia imbio tumatwe na parliament yetu ya East Africa Tanzania na inoto ingagwa na eto kingagwa no it's not fair but kambuge de mporo arari member wa East Africa MP oni ntona the new irio ndonete mporo etete kwariria in that parliament agerinya kwariria gintu igwitwa mera na bakageria kwaria na gukethera toka inyabakirega berega softly nonto gwata gwa mera okatheko mono kakanoka ukandipote ndende kutheka ikuo thekagwa so inkoria bunge barabara yo baturungamirite East Africa baikia motion jo ndene parliament yetu ndene Tanzania na bariria nto beto batie gotrito nonto keja Kenya bato tetrita Tanzania in austerity Ugandans we don't ya kuona njogo karanga iri kwendwa na aje ire ndwa ngane anto barora bande goruyu ibaba kwendia bioski ibaba kwendia into na street ine na gutithina ya kwethera anto ba mawathe bojuri everywhere baguma Tanzania and we are not chasing them but na kuke leadership muntu ndo era gwa ogeto kithamba akajukia nguo ciaku akamatuka ugo kauma roje na wingana nwe nuntu we na nguo uroko kena ndui ogwe witete nguo wengene nwe ando materialize kwa ugo nya bakageria kugwata ura ureburu aguga ikwethe kwena good approach ogwe thago kuthambira nguo ciajo kwi muntu ondo etana we roje ne anto bone go kuthambira konya William Samoei Ruto atumba kwaki the same agwata anto ba Tanzania na bwambirio benga the following day kana ba Uganda na Museveni no jajange woria Museveni ora kujukia anto ba wakaingira na kaugwa be fringe na nambi utongeria bwa wajukitie na muchinga na ajukitie na inya kwa unagana ate ukaringa kura ujukio tongeria mwanka na ru atetikanya nau na anto ba Uganda ibamenyerie na inya bathitherwa manto amae bateona I think anto barandoneriwa isiba Tanzania nonto ba Tanzania baro it was the first time kumera na bathithia maveras na inya Kenya bagukira Ruto na bathikirire na Ariana Genzi bamwe ni ora naku theneke ya kumera kumichokio mithiria it takes time I think uko satisfy nuko kuona na kugeria kweja na mbeja cha youth na project nyingi mbecha inande jeji cha nyota irunga mirimu enda ritha mbecha iria igateithia youth nonto cha youth bara batithomete baba kana muntu uri otandikwa ukieja kuona ko otandikwa kabisa no teta ya college yete kwa computer ne onwa irogo qualify anto bara nande iba kwetha kira bena kyo uroka mwonya chiringi 10 ombori chiarithia nuntu muntu ro thomete muno ri mwangiri befte akaugitirita biashara mbati muntu uria uro tithomete kana uro thirije sukuru utino areta ukamwangiri 10 akagura mirwaru engiri 10 ego supply moteri eu ni mbecha nyingi muno so I think inande President Ruto na William Kindiki Deputy President ibota njira injeru cha kumbote vyantu William na Kindiki yes tonda kandika obona ngawa William na Kindiki motanywa kujera jwesha kwero kizeni ngoko nda defend orongo ndakanga muno ambalia anje ndeu ya
Nina tuneyo Kenya. Nina kitu neyo batu turarusire kiongozi munene muno urari uteithio bwa mugongo na tutaiji ugwetwa wiri ugwetwa Raila Amolo Odinga uyu Raila Amolo Odinga kethira ari ona arua thini gitukurukirite kuruka batu cheupe itutiganiritwe kwa mbere itutiganiritwe ni parliament yetu namba 2 kuria na thirikari William Samoei Ruto ate ku aria mantu jana barabara giri Tanzania na Uganda ndie ndo kwiro ntubu gutikari happen na gutikari kana atikaroria that's why ukuona tuna ikio tumtu yes ikio tumkuona tuna Arusa kama ile Arusa ara kwina MP wa Yara lakini Arusa eu ni antu barora giro betu because I know Tanzania very well indi inkarete no mono number 2 Uganda antu betu baba paragwati no bayo oyo baba kura bai furinjine thirikari tuina ambassador no yes na ute sauti ya ambassador no ute sauti ya Arusa ya MP wa Yara ute sauti ya ute MP wetu wa Kenya wa National Assembly bakwaria kuti mtu president atari iria na bau nuntu nakuno kuririkana bwega niliboirie thirikari ni thuki kethira batu turari na maandamano ja finance bill na jangi jara karikite president auga ani baringo risasi ya maguru finance bill twarusiana le kuviu mbonde ya Raila ana Kasarani ana barakwirire ono tugwetaga utwaragia ntatu ireku you ne to expect ojo William Samoei Ruto akaria mantu ja Tanzania chana barabora gino na aririe naria na kinya wewe ngo kwawe ni wakuthithia so ndira tukuga thirikari gatukwenda guchange thirikari ya one time batu tuina agenda no tukethira tuina thirikari mbega ambassador wa Kenya Tanzania nwe naru bati kwethu wasamonetwe MP wa Yara Arusa abati kwethu autebute motion jo kuuga ana beto baraboragi lakini kinya komenya namba turarigarire muno kuona president akiuga atira fununu kwe mtororagiro Tanzania iriali tuije ana barabara kwirire Tanzania ne ana bati tarika na kinya na haru abe na thina lakini yotega ndiguru yetu kuone titi tabwega nuntu bwambero rigwe Somali ni kurukete ni ibandi ugachuko keja goku muntu wa Southern Sudan wa Tanzania iwete anto ba Tanzania ibo boshuka ibo bojuri isiri Nairobi yonde bojuri kokundi ibo badukirie batekere ngo ici nyosi lakini kuti muntu kwaria Kenya nsi jakatu erukiri ijakatu teri ati ankuria good example na arua bangi kuonekana na bangi ni irigo ndene Kenya ndendo kuria waririkana tariki iria wonete bangi egwati Kenya nuntu no yenda gwena nitembeaga antu baba batonyaga kuma ndiguru ingi iriga urabona bagwati nuntu no batonyaga nuntu jana ndi area rankari ndinantu nkurukie mugwanja kuigwa tukiaria ruganta na igwa kairi na muntu ejari arambire kuthithia ka biashara oro kairi ukona ukagikwira ntumira mbeca na M-Pesa nonera kibande na register M-Pesa kwina mu China bakinyetira kugura antu betu mpi kuhoronekana mitandao very good na ndini ukwendo msonko by the way mna msonko na alokeru arero atena kitu mzuri na ndiri ndiguru Kenya swari no tukareti no Raila Odinga turetere weru bokwaragia ore okenda bokuthithagia ore kwenda na gweta thairi okenda na sibo bara bagwata antu bagita kurima miundene ntatu cia thira na sibo athira pao na ndi naru tukuzunika muno tu mutongeri yu naru yako mama no kuona batu tutoke tu enzi za Moi nuntu nukuona uti muntu uwakiusi president muntu rutigere na kamusemo kwera president this is wrong na babu bumenyere muntu uju muno Rigathi Gachagua
no wengwa ukomeria William Ruto na Gachagua na aru agakira kwa tweka gutera ira na tweka Gachagua kani imagine Kenya ra twetwa turi tutagorero irio riko so babu nkwendo bwira turi ugwatine bunene na ndarigara muno deputy president wa Kenya anto boragi netete gwikia congratulations message netete kuwa congratulations ke Samia Suluhu moragani mtu etori tatariki mtu ana benu ba mami lakini Pedro go tetera anto benu go tete kuwa congratulations ko win election yone fair yes message na ndege ora mutumete no to end of nini state end of state that means end of state na to kuwa nemboru na ndo ukongwatanira nani ora tukugote uti president uti thirikari tu nayo so kwina ugwati bunene na nkwire uma ndi kwa good example ugo manto jajo karika Tanzania jana na kuora kwana jata kugwata otemenya kethera ni pinifu na jata kugwata otemenya kethera Gachagua ari umere kwi guntu athithagia lakini naruo kaithirwo mwana kana koragirwo mwana ugacwa ugaitia gaitiro guru gicwa gugutethia akaura Gachagua akaumira ora gasebora sebera mathakome ni ndu menya Gachagua no na ngapwire ku agwatirite ndene ayingite ndene Kenya nuntu nanu tukeja kutiganithia Gachagua na Raila agwita ndakura my friend batu tuija nuntu ujukira kwenda ate aria nteto cia Tanzania na Uganda nuntu Uganda bari kiri election na naije kinyayo yongwa etetithwa fiari Tanzania iraringire kura 98% nto butanoneka kura milioni data tu cia tarona madhaja makai lakini tukwe kwa piswa baba baringite milioni data tu tutabonera kinya bageta kwa piswa kwa president yu batete kire uno tuyare kire imbie to miende kidira nto biba kuringire tena aba kwendete ri imbie to miugu ikiambara zine kwa njesi utudithiria kienine kethia no ndio nikikura na cio igotarwa na madhaja makai kura milioni data tu manto jere jata na karika ndene ndiguru Kenya so ndenda kuga democracy East Africa kinya kethiri twerirwa batwi tugatonya meankene onde na kibande borea tutena ntobo tutetera tutena ntobo tukaria irithi na tupu nontu urinda thuganagia ndiguru ji kwithirwa ndi mu Kenya ndi Tanzania nontu kwina itwerirwa kibande ukinya passport utiche tugetana kibande guteme utirigo lakini nindeta ambassador thirikari tenkaria thank you hana betu aba gukwa so ndendo bwira guora Piero mumba ugaga we are in trouble twithinene ni uma East Africa twina thina na batu twina thina kama no temuntu gututetera tigande gurucia ome citonyeri thank you kuna kiuri kwenda upori kiuri kia mwisho nikenda tuichokera twithira tuchoka na manto jamirwe na please nijibu tu na ufupi kabisa urakumbikika itwari manto ja Professor Kithure Kindiki kwirwa kana ODM kuwa barenda giti kia deputy 2027 na ndiki kirejira ati kinyambere kurari na rumors ya kwamba bwana Nick President William Ruto no are kujukia Kithure Kindiki 2027 ya deputy wewe now kiruki kejira ati if this happens then na imbio jongo ekomba Kithure gikarikira antu ba Mount Kenya nontu oyorana ni arikagini kuwa gitikira antu ba Mount Kenya bena kyo thai kyo kia deputy in case kwa twika Ruto akomodrop 2027 nenda Kenya antu ba Western then what happens to Kindiki, what happens to Mount Kenya region kindly na ndaike mwake and then kuga sometime it's not possible although antu ba Western ingana Nyanza bena population nene yes inyaka tigaka jokia bakauga bate kwenda the prime minister na gite no deputy president egachoka karito power ka igiko prime minister ekamenyora ikathithwa mbatikan kwenda kuga mero mwanka na arua Ruto atiendo meringa nda amechokia nyuma no toro tugatewa twitha tutikaririte giti gikire kithirikari though toka mpumba ku exactly what will happen mbatikan bije mero tutichoka nyuma ora itebiraga agwa bire inene tukia tutipati ebio I think this time no manka tutipati itebi binene na in case Kithure kwa tuka control what happens no bana nkore deputy president prime minister kajoku yegekero sheria kanene ugo tona Raila
prime minister nene nyike deputy president. Yes, it all depend. Gitega kinene agwa. Inya bituge bia thirikari bia CS. Na ma PS. Githikira kinthagwa kuringana na president akwenda. Okay. Kana ora governor akwenda. Thaino ajukiaga kunengera gitega CS ya agriculture. Watuika ogotene na ige PS. PS meano accounting officer. So gite utugite twistwa ukaremera kinone nkarwa gite inya gitikira gite utigintu kienakyo. No kia we deputy president Gachagua na bote onana nae na president Gachagua akarire au no to waragia we. Okay. Ora muthaka kinya igwe kugura mware akara ku mama no. Okay. Batora bate mwana. Okay, mtazamo waku ri no thugani president kweli area kombitire antu ba Meru na Mount Kenya yonde asahol. Nte kuona batuga Meru nonto ugatara Mount Kenya kige ko gya Gachagua baharagia bebo onde aria Meru Tharaka Nithi na Embu apa Eastern. Yes, kugwata Marsabit na Moyale. Yes, ateumba kuthithio kiuri gyakwa ndi uri atiri kindi kina arua ikenda gutwika ati tunywa giti na ati thithiruo tukuga ati eberuo kindi kiu uju tukwaririe ri imbia kureta kithirikari twateka kethira gwikia kureta kithirikari then tuone kindi kia timenya kweberu lakini political is about interest so gwatwika kindi ki atomba gwita Nyandaru wenka ati support ya thithia mucemanio then atena bari ukithirikari gwatwika kindi ki atomba gwita Rumuruti athithia mucemanio wenka then atena inya kithirikari into jabi bi tutegaga no tumbethendo thende tutegaga atiri ke kithirikari ikigawa imbi uretete methene. Okay. So kindi kikira kina thina na ikyo ngutinda nkiuga nkaona gakara yaka nkomuthura na ntu muthura no ntu kinya watembie na nte mwiji ndiuga atiri kindi kikira abati gukiona arua ni ajukika muteka wa ikarire athithie maendeleo Nyandarua Nyeri asimbe ondi antu bamuona bakona mwana wao bakona ngugi ciawe lakini nyato atinda kuga kindi kina muromo it make sense. Okay. Number zero then di kindi kigatunywa giti nontu mathabu jaga tarwa jage kwa methene jerwe ni nkareta kina na ni nkarete kina no kuone kamba kire gutuma rishuwa riri nyime karonso na iri jikie ne mburoko ude karinga mburoko ara karonso ageta haya digathi Gachagua agategwa na wakona na thingati ni 700 milioni vote na ndikie tumi kiu giteka kwa siasa. Okay. Batwe twaringite thirikari ki national government Meru County 470 kura ira twaringite ndene ki thirikari ngirima kana jana ja 70 nukuona batu twi number 4 ke uringi bokura ndene Kenya nikie tumitukugi turetoro maendeleo na kina no twire itietu nukuigwa na reto gwa accuse thirikari tepati gutumena no tukatwini ato investere ke thirikari riko iu so rira kuga undu okari ni thukuma makutano kwa Meru na level 5 ni kiro ndawa kinya level 6 yake kwa level 5 antu betho baitethekaga kankundi iraitie kwa tikan koherenza na tikan koromba. Okay. So kindi kioyo tukuria ri na arua magani jaku no tutume kwa iria korwe kuna akiri akarekerua agerwe te othaya rurimu etathithie mucemanio yuona bantu jabu bokari na arua mbere ugari ugori then kindi kigumenya ati na political masu so ewe mu weekend anytime no eberwe. Ure oretete impact thirikari ni anenkerwe. Na my question is no kuri atiri igitari uri keja gukinya wi ya Meru imbi tugatigwa nayo na ndiki kyo kuri tu batwe tukethurwa turusite muno nuntu bakwithurwa batu tuthingatite rieto muntu lakini ite maendeleo so ikyo tumkuga atiri kindi kiari o itu thithurwa nejo maendeleo. Okay. So thirikari William Samoei Ruto batwe neto thithirie maendeleo tutikwenda promises cikairi iu isinganite na gwatwika Kenya Meru kairi
into bithithitwo kurugora te kuongera bingi. Thank you. Thank you. Haya, ibwega sana mtekeri wa Meru TV na muthikiri wa Thira FM na tubagutana mbere kuthurura mwana batu tukazuke kambriki kanini tukunde kombeka rweli tucokerete kagita katigura jana mujandala jwetu na tukitha tukiarire rutero rwa Meru no tone Meru yitite atia kethe tutite bwega hatumbe kitha tukimenya kwa maruka mitamboni. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Odi Anto Meru County Tharaka County Isiolo County na Kinyambu County ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkujana ntato sire na murio tamatanta jamasono jagi empeke auki atia gwe ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare arudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo anto bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwo kwenda kugire skuru yaku gwo kwenda kuthia road show kana kiabo kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jo waku na kinyawenda tukwejania mona mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete kaire kuma nthiguru rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagucoka kwa Jesu runguru eria iguru na matu na kinyamanga nyoni na nthenjo mo gutoneka engeta eje Thimo number 0725 170 744 withira ugisigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni oturi turakue nagwe taritho na gutu nini wewe turekane you can read about it in the Daily Express. Karibuni ringi tutanambere kwa tukiaraniria tutanambere kwa SMS chenu kama kawaida
Facebook ugatwatũkia Meru TV Kenya, mtandao wa YouTube Meru TV Kenya. Na wenda kuthira ukintumira SMS kibara betete namba ya kuthira bagituma namba ni 0748918991 ugeta namba ya kuntumira SMS tia rwa nkiwata. Kuna mtu gwitwa Julius Gikunda kambira watching you live nikiwa Nkubu mbesi ya Muguruka kwa Mugendi opposite kwa Jose wa budget. Salimia MC Nick sana. MC Viska akaua great job, tunaendelea vizuri, thank you so much. Kuna Phineas, MC Phineas akawa inside from Kadheri mpaka masaa yake. MC Tesh, thank you so much, natupakuta namba kudhiroke uliama na baturu tena wa Dhere FM. Kuna mtu Viska akaua MC Phineas awa leo Narua baba watu karuari. Okay, ibwega sana. Viska katusagire rutero Meru TV. Tuone biure bikinyite rutero mbere turendelea na rwari rwetu ntukwe narwa. Kwina mtu kuitwa kuna mtokombe MC Tashi arimbira I'm worried about DP Kiduro Kidiki 2027. Ask the guest if the President Ruto decide to drop Kidiki in 2027, where will Mount Kenya region stand? Again, what next for DP Kidiki? Ngutikia tuchoke kiu. Geshuru Faith akawa ask them if Kidiki is worth our vote in 2027. Thanks for the show. Nandake moi kiu tafadhali. Aruri Kiduro Kidiki I worth our vote 2027. According to your opinion. Kindly. Kendeke akandeliva voti chetu cha Meru. Na anto baba kuga twina kure nkai. Watu gaikurire nyingi jukagwa buru. Tribe imwe gaitewa Somali batitha beku na batithia bakiaja goite. Iro tribe nyingi bono ibakwewa. Nyaboro na ibaejagwa. Na Samburu ibaejagwa. So Meru ikethera ige controlaga na no twitite kumanirwa na antu baba Mount Kenya. No tuga Mount Kenya eja frati de akuri korombo. No tweja tugeta kwa androito. Wana kura chiaringwa. Utorika na kore anto beto bakararongorwa kirima kege Kenya rutero robwa gaiti na tutarago Mount Kenya kuma Kiambu na nde kueleza Kiambu kuma Nairobi Mount Kenya yataro kuma anto baba kara Mombasa na baba kararamu yeu no Mount Kenya na ratu itimechema ndo ndene uto atendaga lakini thaizi kiende kia karirite giti utero nkuigwa anto bagiokera bauga eji Mount Kenya gachagwa ga kumuura na anto bangi bakirwaga lakini ankwenda kwera anto baba ro thaizi manto jo inkona yakaja kuthira indone giko embrace kiendeke no ndo kwibara bara mufosa kwithira ate umo Mount Kenya kana ate supportwa na anto bagachagua peke yake. Okay. So Kindiki is worth our vote. Kindiki is worth. Na rato utara kura cha Kindiki chitige utarwa cha Tharaka na Meru aki. Wagi ko batarairo Mount Kenya. Bakauga imuntu wao. Sio Kindiki imuntu wao. Okay. Kabatwe anto mweko atare akumenyeria amenya mu Meru. Ana baba achiaragwa bame amu Meru ipatio mwiko mbati thai baije na keme anke atano ikinya kuthire witigere bakia bako mu embrace na ikia to manande to kwetha twena empowerment ndena Mount Kenya kila mahali kienda na ndebe tabegwata na bemenye imbio to kwariria na nde empowerment yu Ruto na thietie bwaga muno invest ke empowerment na nto ba mu embrace. Na Kindiki thaiji tukietha tumugwete na agatarwa kura cha Mount Kenya na nye kamba thai twina bo nyabo bakia batugwatirite. Yes. Tojo kuria kiuria gikiri abati kwa makolo kuciuria atiri kethira William Samoei Ruto 2022 ajukire Kindiki aira animate bari ndi win. Then from there kiuria kiu agaicokeria akona no
Watuikane no, then akeja kairi 2027 na no kuona murutira jura yo kujo one term jojo gerio control jo kare maithirikari Kindiki akonengerwa Mount Kenya ri agochange one term etweka two term so waciuria biu then ukona Kindiki 2027 na aria akethirwa ri nuntu ntikuthugania Ruto ageta na Kindiki kinya twatinda kwa irania 2027 nuntu rindi Kindiki ndoneke ni wiki then in ground so lakini nakuwini anto lakini natonia wiki ni asirare ri lakini ri akuwini atana ati umbere bakoretwo baretwo na baruku kethe na kuwini membwire ndi ugire two term tene kethe na kuwini utigwa one term meru tu tige ni kwa irania tukaraya katugwatanirite tu support thirikari kana tuthithie gintu gitebu ikebua ndienda twaragie ni umana ni umbugire kuma mwambirio ndienda twarie na fact Kindiki antu babarajukagia gaikie runduni antu barajukagia 5,000 merwe na 2 milioni imwe bakeja kuretwo guku gaire bachenjia milioni 2 yuga 2 term ibaraugire bas keta bataugire ri Kindiki ana nguvu atena ground ni mbise gukonia then Kindiki akate mwakaja okay so ngwenda kuga Kindiki 2027 twarie ni rwarie ro 20 thirikari ri kuna giteke ai iji no mpashuire ujo kuria kiuria tugakinya mwanka election ya 2027 twena Kindiki lakini from there na mwanka Kindiki ndo akibangaga na batwe ba Mount Kenya East na Mount Kenya onde ibange lakini kitiki kigeta rukire muno kiki hatote ariria boreria kenyu interest yewere yagite kiuma miro gita niriko kaugwa kare ya mwejo nkuga na nyirire ngina netheba ithie nchu ndika nyiri oni yene akore kwa barabara hizi tunduka njira goni iki na ndina kwa mandu ntekuga sibitare ina ndawa oria kenywa kende wewe urenda mbira antu atiri ndenda kwera muntu ata sibitare yero kinde kya kora ara ngwenda okwera we nago niki bekera ndu okare joka baringera kura agekira ndu okare njire agacoka level 5 level 6 gaitikanya kina ka level 5 agacoka thoko igakoromo na gakwa siwe njie gakwa siwe raini gakwa okagitira nto cost nyomba bagatiga kureta nyamwira exhaust mirangone yantu cost yu yonde manyomba janduka ngiri data ile agwa then why ati kirango place kirango kada kenywa bari kuma twareria wa nende leo lakini wambera kindu tikiomba na kwaria bwaga nani kwaria bwaga nene no kwaria kuma roki uko kunekera walongo auto gwetekaniri na gwetekaniri na musimama yoko kuma ndaida TV Meru TV musimama stand kwa nimwe na ruo kwa ndango nitwe nkathe ngugi ine ntebebithia anto matumbo amoru nkibera gatia Kindiki utuke bakwa no gwana andre to gwetekaniri ndo to gwetekaniri turi hamwe nandi nitwe Ivaga sana kuna mtu wetu Masi aliwa DP akibandi ujue makosa kidogo itakuwa imefanyika Mlima Kenya. Ivaga sana Masi Ndhiga aliwa DP akibandilishwa ujue makosa kidogo itakuwa imefanyika Mlima Kenya. Good. Then Voka akawa MCA Abogeta East George Kenywa, big up to sana. Ramsen Rili. Thank you. Yes, Ramsen Rili akoria will the Mbere North elections play a big part in Mount Kenya politics? Nande Kitikio kia mbere ri ikia kuuria kethira kikethra kina impact kire politics ya Mount Kenya. Mbere magitikio kia mbere ikiringeri mono karishi nethire popular no mono but nande ukiejotaga kiutikio ikandita maini urakuri igakara no ntote kiama no kimwe kietha gigituika ikio kithuri Kenya yonde no mwanko mwawini rotero ungi akawini nde
Nukiwa. So no ba win ke ukara bakara queen na kinge gikawini the other end. So githike magete mbodi tamaini kura cha Kenya. Okay. Yes. Hakuna mtu okay murithi wapa okay sawa Phineas mwicheria kwa kologde kuna mtu gwetwa arua wacha tusikie vile chenye wako nacho cha kusema kuhusu ADP leo inkwithikio kumba utipiro Phineas uketha nukuthikirite ande veni ndakara aruria Kenya kuna opposition kweli Yes. Opposition isiko. Karona na nontu ni kama isikiki. Karona Are Kenya of course. Are akwaria ma. Opposition iriyo. Me opposition iriyo. Ne barabagite bia kore. Yo ni opposition. Na igakuga me agagotweka atire. Baba reo batekaije opposition. Nunto opposition imuntu gutetera thirikari na akaraja Nelson Mandela. Akathekwa na agakuye gurore ana. Babeku utokwaria kiarairia mwananchi. Arariria kiu kiawe. Kwa uto opposition iriyo. Opposition iriyo. Na baba ikia to mabaka oite thirikari na bakurukebo. Opposition iriyo no tugethete ori. Imbiru to gutinda kwariria kiwa hawana mpango. Iba bau kwariria. Jago South si opposition. Jojo baba ku hawana akili. Iba hau. Hiyo ni opposition. Then kethete to opposition atatinda kudutangarene. Azero wadi ofisini. Kwa nini tumetema opposition? Baba ku abatena akili hawana agenda. Iba hau. Hiyo ndio opposition. No tumie kumukoswa. Kabate wo. Bai wodi no tubari. Bai wodi no tu. Ngugi opposition nigu sawisi thirikari thithio ntububu. Na gutetera wananchi bathithirwe gintu kira kingi. Na itukuga atiri gwatuika gutina gwatuika utiomba gweta wewa services police station. No nga witete mbese cia maguta. Gwatuika guteta hospitali wona ndawa. Gwatuika guteta nyamu guteta rehabilitation school mbese ite ya mapema. Then thirikari ni ebegwe. Nigo opposition yekuga. So nigo sukuma thirikari mbese cia rehabilitation yekirwa maskuru mapema na hospitali ithithwa. In fact getha to opposition yeyo thirikari irinde ete ntije rinde geturaga buru. Kuraga na opposition yekimesa wisaga u. Na ndege tuthiria buru. Thank you. Yes. Mtugutana Belmodon, thank you so much for watching live from Meru. Where is the place for opposition in Kenya now? Ingotikio gutibirwa kiuri no kio Alex Mutethi, thank you so much. Kuma Rusero Cape Corner, watching live from Cape Corner. Fei Nkonja, eti mnasema DCP ndio the most strong party hapa. Uongo. Nani anasema uongo? Na ndiye mwambie atera ario muri atiri strong ena candidate bangana mbugire ni strong atiri na ni ekwe ena candidate bangana muri ngugu ona kiama kira right now kina fuasi na kira kina followers baba ingina hata gethimo ne right now then achokerie wamako followers baba follow tena ndikiama indi CP etongerete wamba gweto mwana utagi amwana ndikwira atiri utagi amwana wamba gweto muchema no jwe ogo nimbia kwariria na musemani ati jaga jwa DCP amenya aspirant ba yo gwekyo nda kuria kwina aspirant ba Kenya yonde na ofisi ya Meru ere mbere thiristeas so musemani rero next week weje ona ndakuria atiri gwekyo nda kuria nimbio kuria muchema no jwe kurure joge etanwa ngerekano cie kuri ne bikirani utena mwana wamba gweta na nende kuregia ri na DCP tena candidate ote muntu edhu tena candidate ndaja romwe ikandidate amuletisani ati atagwa ina pa tena muntu let me show you my friend babo ko kinope ola kwani DCP Kenya yonde ekogi kiama kia no peo kina ma MCA DCP oni de aspirant yo mora kwaria na ore aspirant so inkorigara ko no kwenda kuoni aspirant bangi kwa mjumbe oreo marete kwa muntu adhuranio na ndi chama ige itugwa tendekere jire na ndara ndikira kinya okay thank you na toma kwa ge popular na gitenanto okay gete popular tena gikarunge candidate election ira kinya okay sawa mtu wetu impress Suzy, thank you so much presenter, tuko pamoja sana rembera hii nayo inanibamba sana kila kuire. Okay, thank you so much. Ipo ngano tupara murethi wa bana kuona pale, thank you so much tena pale kwa internet tigire tsemese at least to wata manta Meru 1 2 3 tuchoka rutere ne Romero atwina governor wetu mutuma twethinkia governor nethiritwe akionekana kureta peace ndene ya county yetu ya Meru
At the same time, ikwithiritwo kwina complaints hapa na pale. Bwana Nick kethiro gatutetheria kumenya kuna mwambo juretete thina muno ndene county ya Meru yuegie bursaries. Kwiro ngabana ijikira akiwa county government itomba kwithirwo kiaya na bursaries ringi na ni untu antu baba ingi baterelewa niki nontu akua county government ithirwo kiaya na bursary na bariwo ni mantu jatwire okumatene kumetera bamuni kumetera bakiraito kumenya itaru rarira kawira mwankira thai na nandi bakuria atiri na atankanga bana kwenda kura kithomo kana ni mbi kuendelea nwe mbere ma antu aba gate time kwera thai MCA nije no twere kweja na bursary nya twe councillors na onde kwa MCA na nyaba beku batimbe chichere withdrawn ya twika everything ya county government ya national government na mbe chichi atwika chia consolidated itonya maskuru ajumbe MP batwere korwa mono chia retained but watwika sheria nero magamba jatwire kotini mbechire chejana kwa bursary te gavana thuguma aja kana MCA kana MP igita gwogoti na ileta kwa naja ireflectete kingi utenga kwenu kwa mbecha ki budgeting bukauga this time bo ibiri kwetheire na kwe percent ire itebwiri gwiti akuruki na ndembe chira thirikari niregene acho na itekeri thai na iteo na tenga gavana wetu aki kana MP wetu aki ikenya yonde so kyo ikyo kibwiri gweta na ndike tha gwe change bwiri kwa yakwireo bageta parliament yete kariru ya kamendo kairi sheria nande utoregete na mbesa ari mbechiteregia acio nate igitara ruto manto jambiriria jambiririe kumegite nyara kibaki yes na ra uhuru magamba jatwire kwithaja reo okay thank you no tubo clarify manto jo no tondo bengi pengine no bethera mtu kakwa na atekwelewa governor wetu atena problem akorwa wendi bwawe kwanza it's quite very unfortunate kwetha mutuma ore atonya gitene iro manto yo jethera ya gikarika but governor wetu ibiji still bakiaja kuona njera ningwete kiaba kimichamanio yao ya Council of Governors bakomba go petition through Senate nambi na Parliament I think it will work out. Okay. Bwana Kinyua ikutukite na nditha hii MCAs na utongeria bravo ya thaipa ngavana iba komba gwitaniria ngui na ngui ni kwirikana kwinara ngui koneka kwina baraba kwe bate kuona ninte menyi ba gwingira ndi ni ubo kumenya pengine ombe guthiro kitweresera rutererwa abogeta kethira babu ibonete uritingo gibobwe ga between the governor ori kutha inonto igitare ya former governor ari ku kakwari na ndu nyingi muno moka kwatuka MC bate komba gwitangura ko batere now right now as we are talking nonto kwina good condition ya kurutaniria ngugi abogeta kariata bambere alampumite abogeta east anto bethi nene mono especially gitarire ambura bethi nene ngatega wondie kwa ugatega rutere lwa kiringa anto batimenya kuumira mantu in terms of mantu anjira ndo tanto maiga je kiri ugetaga turumbari ukeja rwethwa ukeja kothine ukeja muti okiama njira cia gutonya nau utantu njira thithitwe na oni thine une sumburite antu muno mwanka bambirio mbira kinyambita na TV no bombe kumurika barabara yu na uni ndithitie misemanio yiri na TV tumwenda thithirie guntu gwitagwa maujere antu bakamatite tandu kuna kiongo na batuki ringi ni rindi lira ridene abogeta isti kwa urira nkuga antu barabara itithie tuna gutite tabega ndi aria na fact no tugeta yoruruka muringi na gaturumbari thai kinya mathiko yangi yarari gaturumbari au gutonya kurari sinda unini ni mtu mbere kumara mbira ngaba na mutuma nacokie timu ira yetagwa monitoring team nuntu thine twina yo ntikumenya mbere MCA sibaratura kuga ni ngavana i mama wina thina
nikio bakara balance itithagia kio ground-ini lakini nandi baragarukiriro aria thai nandi ugeta bari gwani budget baruga waboria barabara bakwire je ni kiri budget ni kiri budget-ine ni kiri budget-ine no tukaba mbaite time igitare election iri kinya so nikio gitumndera ngabana mutuma na tumetimu iria mbese cia release roketha gwe cia release nuntu akari bate kumenya rira mbese cia kiri na itekiri then from there nathiuruke natigioka office-ine nathiuruke ground one nuntu antu batesekere kiwango patana teseka kairi mwanka bobongwa kwina antu kwi muturari I think wondie mitungu kanisa-ine mutwitite kuchanga mbese cia uthidi cia gwaka kanisa munene omwe wa Rika Mbudi jano jano eta kwariria ntu athithia makosa abori mutuma bokwenda na kanika wira kirinde kionde kiugira kawira mtu mwanka ambiria kuthura athura muno na aria bigo bibingi muno mbere kanisa na ndia na gwetora kawira mubutithite ngugi ura kawira enda kumuthekithia na alafu nini mbuyete butethia kawira mbira ninya ncoke ambeza ciakwa so antu ba compare kira gikwenderea riu na nare mathugani jantu ya gucoka rivers so uni ndio enda kuuga ati MCA wabo getaisti chana ndia antu bena muthuro muno nawe nuntu bwa mbere kwina mpempe ira ejanagwa antu barandire mpempe kungi ba yaisha thirikari abo getaisti ta ejanirwe ba fatarese era ejanirwe abo getaisti ta kinya ute fatarese yoneka abo kandu jira ejanagwa na mkandania mtu abo geto tuona kinyambi nambe use kwanda so nambe use kwanda so utiki kinyambi ndi ariyo na mbithiro ndi na record nuntu ni kuriunga ngira ndikira antu bau so abo getani atetanirio kiwango batimenya kethira bali ngavana kana bali MCA so kinya ngavana indombete antu bawe mono nuntu ninge pengine batu tomba kwithiro ichi basiasa beta ba muira nuntu natige ngari sitige gukaira cie na miegembe natigania kinya seudimenti mono abogeta isi na abogeta west na egoji ni party ya Meru uweko kwenda kumaanisha ngavana nako apuna maendeleo na ragikia maendeleo yawe ni ukwenda kugo nuntu kila kitu mambugo mbone tempe pikie jano egembe lakini kie jano egembe dene abogeta isi na Meru county ta jano egoji ntona pempe kie jano abogeta west ntona pempe kie jano so hiyo ni kuonania uma ntatuira kwa alisia uma kwethira ni mtu mwega kinya gethi mukebe jwa bati kuganwa na ngiramu unda ari TV ne rua imwe nkiuga kinya fataresa ni retoka guru ya retoka guru anto baraba kumakiringa mutu okiama witia kaira kweja yororo na gatoro bali na kanyakine na nthunguri bonde bombe kujira fataresa ariko lakini bubu tu karika okateka waziri ura tu nawe au ajoki wangirika cha umete mitungu lakini nukuona mitungu yone kuona interview lakini watega abogeta isti au uteona kintu cha kiriko jakiu so in terms of maendeleo ni nunde ndauga ankageria kuwa TV ne nkauga ijetiga gufeba aba mo bakambage bakatigwa ito tirito iko lakini tia pambende iki nuntu batwe ngabana mutuma patu kinyameja jareje teguku tiga ukaguru eje tari musemanio iri thatu tutona retete maendeleo tugagikikie jo rabo getaisti ikieje kuthithia thoko cietu cionthe thoko ya kuthithia ate abati kweja atiri na abati kweja karonchi fateresa je abo getaisti akareta mpepe ju abo getaisti once no rimwe tukugwa na kugeria ni party iri nene lakini ni toto blackout boja iri thoko cietu deni ya abo getaisti ni onjene thoko izi ngaba na mutuma akojukia ogoti ugakinya tu akwetu 2 billion lakini ukeja thoko ni hizi ukeja kama sege ugacoka ukeja kanya mwisione ndarene na kanyakine nuntu icio thoko ire ci katha kwa ndere miru cha maribu gute thoko kinye mwe na kioro ute thoko ugeta kanyakine frinde nguru barita kithakene we ndarene kathoko utikioro kirio kaoro kara kara turakire ne kuru thoko au we ja mwisione akuna cho nuntu thoko ire ngi gwakwo tena kioro injeru na tojura ni ndiri mbua nusu weta kama sege vile riu anto bakareka kuthura ate na baririkana na araba umite kinya ana ibaririkene Misiri ngo kabana ara twari ja marenge so ndinde kuga mutuma governor ndomura lakini
no kiri na buru socks Okay. ngugite karibu ya ground no to urete go kona mata mtu kwingi ndetete kwingana na ntobasi ambo ya kenyote thiria manto ndetete kiri aragishi mwira antoba mundu ne bari watando ngori gitagitakana ambe antoba ngori bena thine mbi na ndekwenda gucogeria kiuria kwira ground ite kari oro mundu gania nunga ni kinande arie ambere kenyo kari oro ngo akimukabaira mukabaira no amborie niki issue yetu ariri ya mpempe na miti kwanda na mbi na kwa niki nyete kuntu kungitira kinyambogeta nande kriteria riko pengine gutumirwa kwithirwa antu bagikirwa mbeu number 2 wona ntu withirikarini ne mo kenywa kuga kwina discrimination kiri maendeleo janga bana mutuma nande kambuge project ira to na gavana ana raunchile program imwe nyambene cha kweja nedre impempe cha vaccine cha ng'ombe cha raunchirwe kariene rotero imenti amwire nande iringe cha raunchirwe bori na bwa tigania ile project ya na project ucha raunchagwa batu yetu ira twajukirie na ndio ndari kariene na twaraunchi vaccine kuma na antu ba national government batomi William Samoei Ruto ba raunchi vaccine na mbeu enyomo era cha ng'ombe semen ita wa sexy semen no giwa onige nyu nyombo na ndo meleta manto jau ndo meleta bono na uno ngugea kwa jau jange abuiga gwa no la we ng'ombe no giwa ibi cha roncherwe kariene na kariene ntuko to atiga to araunchi nyama nto ambeo ya janwa kariene ngavanaro nengia janwa motero na muntu kira tutebwiri kwa tokiara irie gindu gwito fertilizer ne riserwe ne saudiment ya jukagwa ya nkwene jukagwa mitungu na yego jinere a center ya na abogeta kwa denera twini omono ne anto batikwithira bareo into bikira uncho na baati tutebwiri kwa irie gindu gwito mbeu kimbeu uri kwejanwa kwibo bakwe wa mpempe kwa wingi bangi bakaye wethe iginto ya mevokando kwa wingi kuringana na region ori igai bangi kaoga kaejanwa kwa wingi kenywa tutumba kujuga tungalanwa meru ongerera igitara munya twetete twagura ndewa cha kubanda ingi tweta twagura ndego imwe chiare twa saudimenti na batio tutetumaira ndegwa nukiwa kwa inge njau bachoka bajuke semeni beta baikiai nara bakabachi nari ibweri ng'ombe nenge ibweri kometi nukiwa manto opposite na niyo kwenda kwira kenywa narua twagara mwari ura betenie nethe kugurura shopping mware etia Brazilians muthaka getia Brazilians nugiwa nandire oigwa etia petikoti muthaka getia petikoti na bimoibia mware na butumba kunganana gwetu kenyinto oria birabie jani jana rugata ngugi no waziri wetu so urenda kumaanisha oya ya wintobia oyo mwanya biteja na kwa bite balance kwa ibwaja kwa kunde yatueta itaitwa rete mheshimiwa wetu makasi na turetere mbeu na uniro terwa korwa taita miriga 13 yagairwa anto barabari ninde na barababuyeri so babu mporetero nande baba kia batemenkeri oni kambije every office MCA ne receive mbeu na mtu ya kenywa atabwiri kwa wa mbeu nonto nago chiomba ndego na mbeu ni nageta ya kenywa kariba bogeta ate wodi kunenkero ambasari nokigwa omuntu ewodi kirai oro kwana chibitari na mochari utumba kuwanje tutatumira mochari nonto toga kwira egukwiviero
Baba turia baba nai omba kwetho wena kiripo minister wa agriculture tuga tukaba pempe na nchoke mbere kinywa utiroge expect minister eta kuejana into ariwe na no wana kiejana gugia minister ikorauti na kwe wondi era karonchera kwe wondi toronchaira kwinja kwanjira niri kwenjwa nyatwe na ka forma ngavana kawera no tweta aje imwe twaronchirite kiago bati oronchira kiago kinyabure ekenjwa ara nara gintu kiona nagua nukigwa so kana tuwe chibitai jeji yeye twetere gwikia njeshi yaka tuwe twaronchera na kindike deputy president uganga ateta kanyekine na atete goji so ogintu kwina ara kibithagua kana tuge no ntombe chira chejire bilioni bilioni 5 na milioni 500 chiata mawa eto amberia kuria na ate iteta hi abogeta batindikane gitara kawera twetere ondikera kuna kuria bwana nike yes arua ye tuisi alaunchiro tuinyane ya Meru Town yoki kwa lancherwa lakini si alaunchiro Meru Town it means ni batiuki ki want chion na ndi noria as ni launchiro noria wondi wethe itakinya MC akajibu nonto ote muntu ninkiragi utuma mbito kuje kambije mwashimwa weto makasi na nenkanire na chia imoe chiagirwo bichiewe na kambije arampumete taita ndemo chama ojwa taita community joronga meri chama ni ogwetwa mbae mbae Nigeria atangaza mpempe ikweja na twa confirm atwa njeira augite chiete na twa makana twetekanirie chie wantu bariko bau that's all I know okay nukigwa na imbiji cha kinyere anto na gweto gutena problem na tibonde ba kinyerwe na tugere gintu kinge kieja mevokando ni oyeja tuira baba kagairwa nontu imbinya gweto tigora ntiombo kwera janaro okiala na mbire imbije kwe mevokando ireti yaretero kanisene amwe nenkano akiende distributor yo nenge eikwa centers ireka distributor so nonto that was not my concern but after investigation nkaja na that report nonto imbije kwa to Southiment ne kinyete in various places ne kinyere sampati chia bogeta kanti ombo kwera ne ariko na ne kinyere sampati chia nkwene okay but impempe kanda reo na chia ro chiene that's all I can say okay. Na mbugia governor nari Kaguru mekuiga nejere Kaguru na raunti me ndio karagia muno nonto agweja Kaguru governor wengwa na ejana na mevokando eu ya distributor gekiama kama bandiriko kianenkalo mevokando area kinyuare mu member ndo ndene nkobo na ndethe kethe atakinyere wondi ewe ni aunte kwenda kundi mashaba madiriko ya wondi ogeta arangura na ndi nye kuno onenkerwo no aririe muno ti atwa ande ke ni murume ande ke ando kureke watinda ku murume kuza ari go kwaria muno ndona nkiario kona yakanda akaraka watinda kuza na rongo kuza ari menyana bwiri gwetikeria Ambe ankwenda omwera wajaire wekyo nkwenda kuga aruga ngavana arume na mibwa banyambene ngavana tware awe nkubo muchema no jari ndas meeting avivete jo Southiment mpembe ya kuno leo ku are jwambere no kuigwa achoka eja jojo are jwa yo kujwa jo bakothiuruka na ma MP achoka jo raja na mevokando mekuigwa na ara unchaira ukaguru na ejana so ejana wa ene tira abo geta isti au ne okiurekiri urinde ugati abo geta isti ndi ugabo geta eta kinya wengo suspect gintu kimwe kira gyo batuto tritwa mbaya au ndi suspect ni mutongerio mwe nire mutongerio mwe araugire one time
ndithugania nakio tusafithwa DMK yakumagara one time nikio batu tutijirwa mutijire ju ogwo gwa kwikwa DMK ikio tumiturwa marabogeta no abogeta ni imwe cheupe muntu narie na kwaria no kwigwa araja akugwataga mitungu araja akugwataga abogeta mitungu araja ni waziri ari on waziri kwariria wo ndi watire ngone akovena akiri nkiuro gimbie tumitukuurwo why tumitukuurwo bayairi imbio mboto modo wanye no to DMK na lagure one time yes no yoto mababu safa yani to ninge no South Imenti no South Imenti na ino to jamora kondu ogegete akoromba ogegete akoromba gokoromba gete South Imenti ndikira maendeleo ya re yakuyegembe na maendeleo ya national government na maendeleo ya county government ina yaguitana ndiarĩirie kinya county government no nturi ka county government ri DMK urogwiro one time jai mwanya muno ugo no go expect mtu one time oneka obicine ngavana ai DMK mochoro ngavana ati akwari ungicokeria kiuria bwana batu nikumenya no kumenya ni kuwa one time ndero totete kathimo ciako na ruo tumbiteka ankori bwana kinyua DMK kuwa one time. Of course hata kumaanisha governor. Na ndo wewe na governor eka. Lakini na wewe DMK yatarwa governor ya thirikari nayo uro mekete ni William Samoei Ruto. Na rira ugire one time no era mundu thirikari. Kaki ne thirikari iri are governor agweta na ara akauga maendeleo ya Meru ni akera one time. Koko thuganya gate kwigura raiye kumwira. Lakini na wewe atomba gweta opposite atenda gweta na uraiye ri na kwigua. Tikare tandura matu lakini nawe atiende gweta na uri yeri no ntunawe ni thirikari museto no tugaceterwo gekirwo ariku no ndi utiguthithia ngaba na mutuma aria mantu ya thirikari ya mathuku kana mikoswa kenywaga contract no tunukugo u akuwa kiri gyo tuma uri ndareria ndareria mwana na mbene iyo muwese ndareria bogete we tumenyerane MCO na thina atekeje kuthwira Meru ikyo tuwere no na ntarikia na nde MCO kuko bakuru batwenda ugire kuma na arua ni thirikari uti thirikari nkaraita getene kaire nganga nkora muntu getene au mbikirongi uro kathura kwa ni raia na ngai ndekere uro kathura kwa raia au agapereka gakinyethirwa gagethirwa akimiraga kagapereka thirikari mwake kinyi mwiso no ntubwai batwi urigerio change thirikari ukiuthuganigia kawaja kiringi mbega ukeja kwithira kwacha na ndene ndio kuira buru no ntujariu thirikari ri rio twakuraga nioneka South Imenti na utero tona mweru igutonya kiangwa na kunaku lakini naru kuma thirikari ri na more than 100 days gitene so abogeta isti ngo utoneka no tega ntuba na ndio urare abogeta isti kana Meru ngenda kuwa thirikari no kenywa nari urare abogeta kana Meru ndi ndatokwaria ni kimbaragia ndefea na mbaragia ntubonde ndio ndienda kuga atiri ndatokwaria no ntundwa nyamwire ikieto mbugire thirikari yerekerete sendi yegembe na tigania na ndio gutarajara ngabane jete South Imenti lakini ulikanire kuna kiuringo ndokuria kuna mtu momberere atiri tu for example kithiri MP kinya president yake aja akauwa nkaburetera nthiguru yonthe uwore MP ukarahota kuthiatira antu baku utiona yes na ndio tucoke aza Meru nyego gutethwa na ndi ari tu ntethia ngako no tucoke aza Meru ngako ndo mwira atiri no kumbike gukethira maybe MC we no tuwetwa bulobira into kumakire kana no kwithira no MC nu ina thina onde musiasa cheupe na ndhiuruka constituency onde no te mantu ntikumenya na riu kwaria urira mariri no mbigirwo bege mbugire kinyegoji ngwetere kinyegoji na kugweta kwa DMK West na tika nkoromba kura no lakini mpenda kioto kio mtu kigie kanigwe na akaigwa woni ntithogagia ntiringa ntira thamugio ndathambiti ndameona no tuthirikari karete mikabirite kuma ratu amejukirie mwenda ntwara na nteja kairi mbari othuku bwayo why today na ndi unia kwenda kuga atiri mantu jere nkwaria ndi aria jeri na record thirikari itegwitithia Meru bwega muno terero imenti ugeta centro imenti kinyageza niki no kabani kubira kigya kwene yeto sawa ndienda kuwa atireti akwa kwene yenu kwa indie to makwa ya kwetu ndienda kuwa atiri abogeta isi no no ekethirikari abo kumwe to ende kethirikari so ndienda kuwa thirikari ima
na ndera kansela no uri kuno ndaka thirikari rero no ngambetithia ojo ne tirite anto boy kali kwori ate aria uma no nto gukorokagiete itie gorone no nto mbesiri kwito komarigo mbesiri kwito komarigo iko iko correctwa ni county government so disiku ya kulita maendeleo yako so watu tuchokeruwe njara na ara bioro ibienje lokone ndoji sie kama lokone kama no ankorie bwana ni lokone na ni kuiwa githera thoko kanyankine kanyankine ni tagaria rimwe na wera umite ngumbu niki no thoko guti na na ndangu chokerie ndienda gukwira tigetha kenywa karaumira ndo tuko ntemenye Kanyekine town andenda wike Biblia atokie thai bikira ndenda goko Kanyekine kenywa thai tugokeria Biblia na gwaja goko Kanyekine ora kwa nkomomboria Kanyekine market ni thoko ena thoko ijiri cia national government cia nari obikira thoko ira bandi satire thoko ijiri bachiebera ora mukuru ebaira kwawe akite nyombe iga agetorara mutaene nukwigwa thoko cia kibagera oya miruriri obikira ena thoko ijire thoreta Kanyekine Nyumen Bank ya capital iro thoko ijire na china bioro kenywa nte ukararia nda aturikia ari okianjara ugia thaite bioro uga murungu akurage ndiariria bioro seti ijire Kanyekine nukwigwa na bichaki national government beta kwenderia njirene batiga thoko na areri hapana na njirene kuri ikwenji kioro gianto ba stage kire ariko kire au na ndandekie wate bayare kiwanja kandekie Kanyeki weje mwichio ndarene auga gote bioro bire biaki standard ya ndarene tiga nkobo bioneka ya kiboko nene na ya kwa kinyomba kimwe kienda kwa industry ya mariko bioro biri no kuga bioro biri au ndene biguretwa nento ndenda ukienjara ugie kiatha bioro bitendarene inyana okwie okay nije kioro kiri no kuga kwa ringi no aya itu turanari aka kingi we kandikie no kioro kojere no kioro kiu no kwa thoko eu nene era ya kindare ndara wona ya kieguru na bioro standard biekugune no kuiga na ndetha ugakiro kioro kara gotumira ri gokathithwa atia ureta gwaku ugakira mwekoro kioro kiari ndingethimu watiega keke ome wenjete iki atumaira komo watakenda atone na cheupenderinga mbicha mwekere aibo rojo aya bioro nyani kwa ndo mbicha aya ndatuma wete ndarene mwichione no bakwera ruto arugora ayari nawe ere gategate ire akobo kwengoroba nene no kwigwa yeu ne yakuthigwa nande na bioro biaka gwaku wete kama chege kware ya bioro thoko nio iratwara unjira akindiki nie gwakwa na bioro biakagwa na ndiri kama mtoto akwenda ate wako thoko ginyero ngambere kurugeria kama chege kinya tatera kikurirwe na ndere wa kama chege abo tabonde mandamano na reje itiri ndeti ndakuria atiri ndio kwa za tairere kiri mulika mafura ndeti gwakwa na ndeke nywa na rango ge korito ogwe oro gatuma tengo ge ando bamene mutuma bakumegembe bauge Saudi mendi yake agwita ngoge ngogere ko no bigwa mutuma ogwe waka thoko chone waka kama sasa waka ori ya mutuma otheri na inkwena Saudi mendi agwita mutuma no waka kama sasa na nyamwira au Kanyekine gaiti na yenu ne kiubwanyira bukengeria nto beto kwa gaiti utemakaira bangene kitu bwana kari mugiteka Tumenyea teto ate kumenya. Ane mitasi kuma thokoni. Niki kinyama banyirio ojo kwa mariko na bioro ibiaki. Kwako. Biaki na yojo. Ojo munyirio wa ojo akaya tuga. Lakini kirendege kwe bora anyire. No nto bioro biwa ku arojo ake okeja. Okianjara ora. Okianjara okuo morie no okianjara. Muthokori kianjara gaga rote ngokia
Ikwe. Uga morungu na mbora kiaga goko kiaga kioro kiro. Ikwe. Uga mbele tipo miendare ne kioro. Uga goko kioro. Gema ngomi o kioro. Nivo sasa tumeniau. No, tumeniau. Ene kwa ni roka wana kizi yangu. Na yeye no mona kwena thine nginga konie nengi. Ene mwe. Waga ene thine. Tumeniau. No to na we. Kona biribiri kwa. Chambwa kwa ngemo ya kwa kanyakine. Na maiga. Ana bioro. Tutikani ya bioro. Bura kwa ijera. Wewe to kinya ko kaura ri nimbi. Yero ko yero injera. Aya, tumeniau. County government ibaikite. Tumeniau tafadhali Uninde na biori bile kwa dobori yake tafadhali ningura time wote. Kariu. Ndendo kurikio kambere. Nuge tu enjori ncheke ne koirera tumeretie kera governor ikarita a stand warning non to ku dismiss county workers Utheri. Is it true? Nande mbere ma utesheria ria ku dismiss antu banguge kira kirio twikasore baraz batwire meanke mingi na ukethro itam ya meanka iri kana ethatu na kasore bara nwije mono bera wabaye we contract 3 months ya thira no mwanka wambe orungikwe buchokwe nuntu ikarega gwito kabathita ngo kero bwiri obo absorb baka permanent na nio kiama keke aritinguge baba kuandikana kwena limitation ira national government ibaite gwatwige ikwari na waka force broken yandiki antu excess okiathetha ingari ibefte ndereba nigana okiathetha ne aritibanguge baba koja mate maukune uritoke imagana thatu na yukune imagana iri na ibagerio controller kuri antu benda gutura kuri wa michara batengugine kuri batura na sick off meanka inye 10 no na be na ibe da be na barwa so are na ndewe ja ugo wambire go streamline weta ugo antu bawe bate go inabare okero kubuta antu utumba ukabuta muntu kawikagwa koti ni ate njori ncheke bwiri okwareria although njori ncheke ne bwiri kwaria ibe nyandu njori ekenja mbere manto ja umagara mbati antu babwiri kwerezo bwaga wakinaga ubwaga bakamenya so atiomba kubuta na kuandika na ku iba restrict national government kwena control so da you tend to kuandikwa nonto kiori kiundi na nande baba kuandikwa bareo tugeja nande no twithire nasi ibara ritaire bange baju aba umangugene ibabwiri kuandikwa section eu but the section chionde ibwiri kuandikwa na section ira itekeretwe kuandikwa inyanto bainge yuno bakandikwa mbati bakandikwa section ira nyanto janande gutai extension officers eba bangirikacha ba beta gutegera anto miunda na kuthima mbenji ndegirwe bakirwa bakandikwa gutai arimo baisindi batare amechare mega bare agwangirie 10 na ikora twikire jora we na masters yare agwanyangiri 50 nukwigwa so although mbeche iteo antu bainge bakaya waraiti cheo na bara nabo violate the chabange bathidiate ebere nundogo tumba gwithiro te yangu gene wendera okure omuchara origerie mwarimu oroka arukire kuthomithiana aga muchara nukwigwa so na muntu akiathira itingu gene kiarari abwiri gweta kotin kana ogeta kwareba no kathikiro okay yes kwena ndio kiuria kwa akiuma ndio atiri procedure ya kuandika ni tumiji uraita no tuku na public service imbundi ile tongere twisi madam CU county government yande irigite kwa advertising ngugiri bajaire akorora bakoria gaba kuga atiri menya tanto bonde baije njire koti nontu kuri antu baba ndeguru bare akwambe sinkai na ndine bo njuri nchekeke kuga mutuma ga korivinji no kuigwa bara ba muuraga nebo njuri nchekeke kuga nandi agatumira njire riku yu nontu ana bana baba gwikakiriro no nije kinenjuri nchekeke koti yes ukorigwa so tugekira manto amaingi au
ni kia gwikira gwena ndia kunikira twarie ni umano nturira muntu abuto ngugi ugacetha no ntubu muntu ena na skuru pengine mutaena arakara nambi muntu akiathate kuja ngugi na kare kinago tia lakini kuna ndenda kuga atiri itonete tendency bana ni borume na bwi kwatuka ngavana atonya bara batirari bawe kana bara barari banga banorongi urari kuwe otombo buta muntu no tesherie udikera ngwere imuntu gweta dikera ebrate ande kibwega buto adikera ageta kwethia batie tukubuto nete ni paso Naruto ne bwana ni tu for example ni ndete open kwa contract ya 2 years tu governor orikuo urompete 2 years ya kuma governor ngia gutonya Waya tu ya siti athira utetega kethera ndaritango giora mbatere utetega kethera oni ndi sasa wangu gine kwa utanitoa tu no ntu nokwenda gwikira ntu au anchoki ni gwatane na njuri nse igambare urere angwitane na arua oni ni hoteli na mbutanto urotita nguge mubutare onde na ti hoteli eta kwa Safaricom are andukene wone bara wene last year da bareo no anga ndo bitana da yo kambere muntu waronge kwa nguge ogoregete kurita autete kaneria owe urukare kana oni bonete anto sieti mtu kate komba kurita nguge sieti mtu kate ja ngugene lakini no ntoni maybe ntandiki permanent I contract ndirari nio na ngavano kana mtoro mbadikite akuma ngavano ngia gutonya ngavano rari ragatonya ateja olele oni kethe ndaitanguge kwa boya kana bijangu gene kana ateja birako olele yake cheupe andiki contract kana permanent contract yake iko thira mweri 3 yakinya kero we angwera bawe gangwera bare orene ugwe na nugukara obichi chionde ni wikara wandeki under office of the governor gwitane na arua iyo na ndete bau bara ya governor ntukwira kana nya bantu idinkia bau wataenda na yeye inyobichi ekinde ke babariku bau maneria na gachagwa beta ko bau bate sorry nonto utumba kweja oni ombera nonto ndikweja governor ogo ende kundugera na igwara ruga era ngavana ororareo aya no ye bari inaga ugo kwera ora kwa arikarango engwa nyambene TV angitane na arua nyambene TV no anene baraba umure kwa yetu ametumbera okamegeta rieto lakini angwire na arua inene office dera okauma aba ibaije na thirikari yicho nyete warning ndugwira kona muntu auma bitine ya governor ite bibi biobichi ebyandene andika bawe deputy governor akandika bawe kinyara guteta na MP ndana ari murere akauma MP andobara baguteta obichi tiba kwari permanent mubuta na te kumenyi ba ukwari otebuta permanent aba mwete yerukandi bageta kinya koti otebuta muntu permanent au mwete kumenya na ndi oni wengwenda ku antekarage point yeu ni kia karage kabaira muntu ne kareu oni kira kwenda ku ari government yeje ni meonete na makosa mengi na tija uaki na nonto ni government njeru Uni mbonete kinya bari mideti antomburi. Lakini antobo ntukwinge baratoragia musemanione. Bamburia to ikieria ko. Twaringira government utumba kuona areri aramburi yitete. So thirikari mutuma eterongi bwega ne bango bwega. Barangonia na areri aramburi kwenda. Utantori kagwa. Wetara me roba ikirojo. No rejo no. Ari rubya thirikari arerika gwe no tibo bo bare media arenga kuonia baba goreri aramba ora meronde ari ibare mete ri orende bare ndo baiki obera kura ya mambori baikagie kaguru kana baikagiana muntu kike boswa so na lego aine kyo kwaria rira kwaria then it means tagirie tra awareness bugi bana krambori na nde na anto bakinyo batije kwina communication kidogo ati zeni na waziri wengo akorwe to atamusema to amureta we are very sorry aure we are very sorry itokobangania reri ari gaikagwa
So anto baba iba kuona utanto omba guikiria ra mburi ko bangi ende thirikari ne kwa twena kura kabu wewe na kuwa thirikari akapo ina thina muno no nto etigwitithia miru ura beringi ta gwita na very soon paraga guteki kia gukari puka miru okay thank you na tutikwenda kerere kiorike mwisho please nina 1 minute era tete thina muno gwe gutonya rwini rokatuka kwina lawyer omwe ukuwa na arajukirie samples nomba kwithwa chikia samoya ciathitherua uchunguni na cionekani rwiru rutibui anto kunyono nturatonya gikathito of course kurantu banyaro itaru na mtu naye janite mukana kiringavana kwamba akare akujukie tagaria for some time akiethwa akimuikia kotini nonto bwa siwenjiu bwana Nick siwenje yini daily in daily out ote antuko cionda ote eringi nyambi tena ndo bangi munenya mitandao niki nonto te tagaria ngavana akujukia na ndembere ma siwenjera te naru ayetika are ankwirani na mwanka narua CNG system ni gwakwa na ingwete kiare akwiye kujura kire thithagua kira kiomba kwa makosa ake ekiumara ni bwiri gwetera ke some treatment lewe kaumagara kwa watweka treatment yete ete thithetwe yore ithithagua kwa ngavana na bwiri take action na tukaria noe tuone nikite uthithirwa treatment nonto ekathithirwa ari nyoko na yumagara rwiro jiro rwega yes kwa una de manto jau siwenji twena siwenji embu iri gatega town siwenji embu kinyara askari barungama kana hanto atori bakite ge siwenji na siwenji wetakinya atime kana ntuko no anto batata siwenji so reto kuga thirikari tete bwega tutekirie nini umato kwaria nuntu unini ingwa kinye kuroba bendeirie na baba banju akari bakuthithiria aja ruterero siwenjiu anto ba mwara tigora muntu aje gwage atagukwira na araga akwira siwenjira na jithiti anto ba bingi muno so uni ntikuona sababu kwithwo siwenji to banganwa air pollution regulator anto batiga kwajwa na siwenji kiuno kandu kene ciandu na tiga anto baraumire na ndake na mono kina anto baraumire no tukinya wakiri uga kija kuona ni anto ni MCA fulani wetete amurikana onania ni kasi wenjire ete thina ndene ya miru na mbesi kija miru na nikiunkuga narua thirikari tiga ntikumenya devices bayo ni bati kucokia ruje mukaro na kaibanga bwega no twititite bwega lakini ndenda kuga atiri tuathithia siwenji ntikwenda thithia siwenji peke yake nuntu kansa ni ujuri guku ni nkwenda kinya kajuru kubango bwega nuntu ngari cieta gwa korangi hasi ndi cieturwa mbetiri nuntu ino turipiagirwa kanyuru iri ricoka kugwata na ruje muro nare antu bagaiti nara na gaiti bakanywa ruje rure so inkwenda mantu jujo nditategerwe na kwe na ministry ferete nuntu kuria na babati kuthima ruje bagaike samples temberera iyemenya ngabana bati kuthwa ai nyamwere taarifa mbere ya kinyanya mwerea mbere kinya raia menya so thirikari no tofero muno na batu mirimo emo kuona miru ni thirikari gutofero igachangia mirimo kweja na ogeta cibitari na kutindawa so oni ndenda kuga thirikari ya mutuma ne bangania manto bwega njamu ni iracokire njamu cia bangi bwega na ndekathito rethira ntigiriye yingire njira njamu ire gwatana mwanka eroara na ara kwege kumene ithina aki ko inkwenda kuga thirikari ne chokie ruje mukaro na ne banganie miru ria rakari kenda twinde to enjoy miru okay yes thank you so much kwina mtu wetu Brittany Kairuthi akambira watching thank you so much akambira I think Ruto is a one term president since he came into office he has been all promises but no actions the ground is already saying it okay thank you so much my dear Brittany mtu wetu Andrew Kimathi cheupe thank you so much following from Nairobi thank you so much na tubogeta nambere kwithira gitutegerete Andrew Kimathi Fei akauga Ramsey Naril of course it will here is a matter of who is strong than the other serikali ama nje ya serikali thank you so much ntomba kuthoma SMS tienu cionde no ntuba time inkura time wetu kumba kwithira kithirikiria please just a second parting shot second mwaki nyati ndaika kindly
Onyanku ibwega oningo support governor wetu mutuma ntoithinkia ende gutwitira ngugi mbeu naratwere meboka naratwere kawa naratwere na ndikira gitigerie tuchwera industry iria iketha chindagia mbokando iu mitambo endere gwita ngugi au ange mbugi ibwega ki shenda kimweti tournament iria warathithitie na thira bwega ya youth na gwita ngugi mono na twamo support South Imenti 2027 kwau anto ibae shenda kimweti kanya arite ngugi na anto ibae governor wetu mutuma ntoithinkia kanya arite ngugi bochoke bwana governor wetu agisupporti president wetu Dr. Samoei Ruto na William Kindiki na Kindiki no kiga Oro kona agisupport Kindiki na William Ruto amenye ithirikari akaritie na governor wetu atumba kwithakirwaga na thirikari na akienda thirikari iwe mu support imwitira ngugi na MP nyabwa betu babo support thirikari tukugibwaga mono mporo wa bori no mora muchole wa Kindiki na mu support mono na inkwana njira kwawe ni kuthithwiri nyawe chiarungi so MP betu babo support thirikari twende ku support government na twititerwe ngugi tukambiria kwirwa manto nyaja keja wira kwa kanyoni kamwe kenjarene gakurukite twiri twikitha kene ibwega. Thank you so much. Nĩ bwega kinyeni gwacokia nkatho no ntubwa Meru TV gumpa platform iyi tinjire kawaida ni gucokeria TV nkatho na ni kumirombera muno itakuraja mbuge woni ni ngwetwa George Kinyogwe tu ni ndarene au stage na igitene riri ni kuromba gitikia MCA dene aboge taiste no ntubwa mathina jaraja ni dene aboge taiste ndenda kwira aboge taiste ndina mibango emega bangwate njara bampe maromba jao na kura ciao 2027 bandure ndi MCA wao na nkaba itira ngugi bwega no ntundi na mubango no ntutwire ndi nderebo wa mbasi skuru ni woni nkaba kanya kau mbe we unga ya ndene kwa ni nkwenda kuminenkanira kiri ana benu ayuthi ni bangete kugura ngari ni pandikire ndereba ni ngari aga ndereba na ngari then yo mwana wa mwari jaga reta siringi manager akathiuruko ni ndereba kwa no muthako bangana then from there nkathithia mubango pakaewa barua bothe kwa mbewi nkami nenkanira Meru South Imenti yonde na aboge taiste ngai agintethagia so ndiromba woni ndegirwe barabara ya Kionyo kanyakine mitungu nayo turaerwe mbesa ndiromba MP wa South Imenti Dr. Sandra Kimwiti igitarira barabara iwe gateka gwithithwa igiakwa ndingiromba muno gintu kia mbere contractor kanenkero jireu akeja na ntubawe no tudene aboge taiste kwina ana baba ingi muno batena ngugi na South Imenti yonde so ndiromba contractor akiretwa ngugi ne through ai warning ero twinana betu ibo turingienda kuona bagiaka jireu nikenda bona mugatejwa ntuku waja iri mbuge barabara eu ikithithwa kwina ntubo baina thina muno bwana Dr. Sandra Kimwiti tethia ntubaga tankene njireu ikena miraga tankene keja yururu kathagana yururu ngaos yacoke kaumira kanyakini aja kwa sibitari antubu baga tetheka muno no tunene yururu ine masukuru ja maingi na kinya popo bomba kwenjo irami na kinya tuingwe kinya au kangethe ikambulance rawe kena mirandarene kilomita mwaki ikagwatithania thoko endarene na antuba kangethe nikenda barabara iwe gatethia ntubothe vile vile mwisho mbuge oni bungwate mbaru ndina manto maingi kwenda kuthithiria aboge taiste na oni nkomba na nkabutetera na nkabukaria no tegintu gikarema. Thank you very much. Thank you. Asante. Ibwega sana mutegeri wa Meru TV nkatho cia mwanya kinyawe no tuba kwithira uria marabati na mutegeri na muthikiri wa Thiri FM tugagucokeria nkatho no tuba kwithira uria muna kumana tambiri mubango joro muriro siasa mwakira tukuya Sandra tugatirima na ringi kiri mubango tajo awithira no tukubuthongi bujurithari mu mwathani gitara kwa rimbita njeri wacheope.